Otimi betwem fa ye honum otwem fa otwem awuno otwem amihunu obi atwem ahuna na make nkwa na otwem ahuna obi atwem amihunu onu so twem amihunu okay tu huna na ye match so no asori akochia no acha enyum no tu kakra na menhwe enyum na otro letter na atro command enane papa wa ho feelinti letter no ma yehu wosi letter wo na atro ye ebo ne nyum adwene be na ba otima de ebo ne utro ebo ne nyum command adwene bi amba mitrim den na atro letter command me shebugu mpo na atro den tina utro letter command me tro command se na one me anga se biem ayon ko van besa me ni jai data na wonyem ana wonyem na menyem na wonyem ajada bi na wonim se nyize beba ajada bi na anyuni munsa baby o ayese oye buko bonku boxer oye gangster wakachira so oye banker ni na wonim se nyina wonyem no mu acha ada ubuko se ana ajada bi Michael ja me ba so me information kakra Michael ma me bra if sorry na Michael ma me o say Michael letter na if chro de brain no wo ko bo ne ma me amane wo ne ma me ko di hu komo me pacho man ko bone maami amane okay na let ne ka me bag on nsa no Michael let no de ma hona for the maami baba ya okay Abigail okay fe ya no nya 7 years okay ono no oni ni di agro oni ho idea oni de akla ono me ba ono de iba ni di agro ha en kakasa me packet one okay enti ono no de let no e ma no enti obedu fi na benis wo ho ena de Michael oni di na chi ti when no say Benis if I dey let it be ama me say me family Michael na data na Michael ofie na Michael ni ho o school na we ni school no ma o ofie no ma makwan aha na so no ni ifie na ye enkola pon school na enwumre mpese me hu sa na boarding house na no ofie me pa cho no ofie okay na just no nim sa Michael wo ho ai aha inti Beni sinsato lete ni mono o hwe mu no we secondary school say ohun hwe de wo hu ani say Michael I love you do you love me yes or no hey inti na no na wo so gihwem mama mpacho me kra na mini ho de Emma wo bisa me say na oba ya ye ka cho say if I cho letter Abraham Michael wan ya hwem mama mpacho meje ye no me hu shede me hu ya ne sa Michael I love you do you, yes or no I am me mama me na di you work if you school ba na waje me ke we sini trasio he na we watch on the dama me sa tro ni ye na so bi be pie ho na ni ye na oje na say oledi ade we sini trasio o so dama evidence o mu fio oh my god what really now when I love you do you love me enti mama na me so eda na ma me fintem me ko baby kakra ma na de say ye ho no mo no krofo kwala jina ho no muhuru Michael that time de na obofo jina ho na enimu abribri best Michael mo fa no obofo me ba cha ai sa na me frɛ no na enimu abribri cha wata bai ti me pasho na enimu abribri tin kwala bebre o me gentimi pia enimu ho na mo say Michael ma me behwe if an actual letter e de abre Michael say o peno no na de Michael Eva ne papa be kuno ama me select na wenti sister bi we ho no ohuru Michael ti ono so mo ka no o ka be o si jawe ya na adwene nyi ja no obofo e na ono wa ka kire nkwala na umuhuru ne sa na osijana iva ya na adwene nyewe na mo so nti e kire omo ye sa no kanebo ye afu enti me ye na me say obofo efi wo mo
Eva say opel and osi anti adwa ono so sa no frame anti adwa jana asem ma na senajo na bi atio a ocho me kra mi hu letter no mi hu yempo wo benisi hono mo benisi nti eno omo ye se ene ne maami be ku no wasa atro letter biem ne maami be ku no na je say wa atro bi dada na che say according to omo ni parent no che say ota atro wo school mo no ono Eva parent no sa iti eno ena ema ma ko ehono mo ejagu samale time nim dey me kwan na me ka kire say Fisher say oh Eva mami yes say wo ba naturally to be able Michael na nkwala na yes na de mo be kono misle o ya kwala nti me ma mo fa ne sana Michael no onim mo hwe o de mo kan emfa ne ho na sam no kan ye nti we wi amama oso akasa nti de wo kan emfa ne ho nti mesrem mo me ma mo nye den embo no eno ena o papa no o be yes Eva wogu ye ni mo ase pa o wogu ye ni mo ase Eva ne papa Eva papa na mama na ne maame wo ho na Eva sewa this year ya no ko nursing school no so wo ho ena ne maame ne so wo ho ena me ba Benis no be can say Michael Ankobi mama mpacho de bi Michael Ankobi wanko hobi nti obe kan kire say ai ogu omani mu ase na Eva wo school mu a ne teacher say ochocho letter sa omo betcho besiniti ase obetcho mbeko no acho Michael nko nti ama teacher ni no cra frɛ no ebisa ne say why na friend Michael na obe school a wonsua de o Michael din kwa no sorry a wacho why any friend Michael ena onompo no onim se me ba no kra na ede Michael no ti Eva no ena ebe me ne hu se me ba no ena ede Michael okay Eva mami bra mama mpacho mama ka asem kitu obi na me fa nwie okay enti enu mo no ena ne sewa no Eva sewa no de okonese no obeka kire me se sisi oge oba Michael ma she say my friend sister ne so nani so ohikakra fine my friend no me bisa uba no question she say if at my interview uba na nkasa onim hwe fa de onim hwe fa e ma se ma na say sex se oni obi onim hwe na data na nyinse na ba Debbie last year sembe na nyinse ya last year o because anya 5 months ana say me can last year be me fan say February e wo mu ikra na be 1 year asem na making before mama mpacho sa e wo ni say no na Michael de be do no mama I me ni da wo force one for bad da e won life o se fi so be mi asi mo nya yi mo mpa machine a ye de be hu oba yanka ye hu mema de ye hu de sisi kura na mama ye hu kam adwaisa enti mama pacho e hono e na Eva sewa no e be ka kire me se wo interview me ba no na me ba no oni mo hwe na Eva ena say na baby affairs no omoti no Eva ebi omope no ho be ko no wo hye ayi no odwale sumi pu mu nyina Eva utimi dwale sumi pu mu sumi pu we fine ende ono na eka pacho ne sewa no ena eka if you omotim sumi pu pacho mo fi sumi pu me pacho ono de o se otimi ko dwale me pacho wan ka se ni fie ho na mo se Eva na say Eva de wasoro ne soro wonim de wo ye na me ba ne de wa interview na unhu bibia e cheche say question bi okro obi sa me ba na in fact na na ni if say akra ni mo hwe okay to o papa na mo so interview me ba no okay pacho tobo Eva mami Felicia mama pacho me sorry mpacho ita ha no ntra so mami Felicia time a ye interview Eva ne ade nyina na wo ho mama pacho de o kan ye no kre what ye e pacho no kre se oba no wasoro ko swimming pool ne ade nyina mama pacho wonsoro e pacho David kwai ben so no nsoro ono oba e wo defend ne ba no de kwai ben so no nsoro mama pacho swimming pool de me say na anti ba ye hono mo na ye ne no ko ha say ye kwa lake and omu nyina ko dwale na minim swimming pool kra wo ka say me kuma say lake nya swimming pool
The largest lake in Africa, Nambwa. Lake in your swimming pool. Me pacho minim swimming pool. Pool na nkrofo kono on Gobi. Pacho Debbie. If I even call swimming pool no. Unko swimming pool da. Say yes Mike a virgin. Why not I am a virgin was it then? Yes Mike a virgin. Virgin unto me any obinium on fanoda and grey. Pacho, maybe some ban was a Michael and any still because last week I can say Michael first one your borrow, a second one we use condo. And I condo no use and in a money a virgin. Okay, Mammy Nene Papa and Cassana, you na yam for ye and 2 year because a serious pa. Wava. Good afternoon. 5 afternoon. Rabe, what name was some kakra? Eva, the center of the case. Mama, there was a mammy Nimane, the mobile film back at me. As I want to Obanayam. Obano, how many years? When I was 16, a year we am no 16 years. I think Obanico 16 years. No, this month, yeah. This month, 11th January. Last month, you were a month from. So last month, 11 January, no, yeah, 16 years. And our second year was investing. Yeah, a bunch of it in the school, you be in no any at school. But any class will be university, no, say 20. Mr. Ramda, Mama Yanka, Niana Samaba, more for number, Pacho, if you be crying him, say, Nini, Inti, Michael. Abusuafo isi won oni akodai nanyam na chesa Rabe ye penicha Michael bebre be say on ko 19 years my wife mama tie my wife ko no date o de kan no say 18 years in that time no ka year we aba no say ko 19 wo ko ho da be month now we be say my wife eso no see last year February no ko ho ano mo ka say o ga wadi say o mo ka say wadi say e ho na mo ka say wadi say yeah, won the 2nd August 201 mo weke mami and 2002 grand 2002 18 also obedi 18 August 2nd 2nd August obedi 18 202 over you won 202 pacho ni na me okay na almost say nyinse no na ye hwa say enka nyinse no ye betimi aye test but doctors say this will answer then I just say wo ba na nya ono a mama edi kan no mba me ho no mba wa me to me wife mama me to me na me ko trek me so me nyuma doso nti ukura na ya wada bia me ni krum ha so mba na me wife na 24th na ye be kwa dwa nti omba na my wife no me free kwan so buy no bo mama ne say akwati betia na de wo ma wie kan na me cha de was even ne papa ba ha na omo ba ha na omo ba e omo say pacho o kasa wo ye kom misro omo say ibanyem no ba na o ka se wonyem no obusa ne say manti bem o se manti na mu no maba no ne je say wanyem onyem ye bosome pepe no maba ho na no ye da ben no edika no mu ba ya mbetwa ntro se ye mu makonya no ada no mu di ka about 24th no the wife no makonya 24 month ben me minima de tina me se me hwe me ma busumi dumienu last year December me sande obusa me meti minima de nti me ma no nti me pese obi ma bebre na oni ma de ntina me se me ye adwuma me ma no makum sa me ka kire we kunu no ntina wo pese wo de asem be hye me no wo hu se me ma no o mu ntina me se me ye adwuma Tobo into December year 24 no be catch us Ibanyem edumienu no mu busumi edumienu no me pacho Felicia da be na mo call no de nyinse ko to nanim me pacho 24th nim na mo call mo ka se wonyem how many months busumi me ude ye kom me bisa na sam me pacho ko to me wife sister dey say da be ne hu se Ibanyem ana ne papa say busumi we em ene wo hu se afra na nyem wan kan je se nyinse na nyam no madam mpacha usi na woni ho wife na na ewo ho enti no ho nkomodie wa no ba mani o de bo me no eno na make no
ye ntwa kontompo na SDF no so am kwa SDF no so mu twa kontompo na nyame mu bedi ti na ma pagye mani hwesoro no nyame na bedi asem na maye because me mfa me banto se ayale ya ne ho ahwan bi da nti nyame na bedi masem mama me me buy na so my wife ka kire me no me wife busa ne se wanye tambe wo se bosom muan wonyi mu e no busa se den na ohunu ye e no se wono de one pharmacist fo bebre e le di agro wan na kaza ni kunu fisher kunu se one drugstore fo bebre ne di agro enti wakoto e se ma se monye mu ayere to odwunsom wakoto bi me wife mania obo me se ne papa ne buy mania obo no wakoto bi di atu no dwunsom no mu to ohunu se 1 month e no onyem ana my wife se wate na ma ke ni ho ne papa nso ni ho enti we de onko na me ba adana 24 no me ni bronya wo ho me ba no abeka do beka no ti mama me ba me wife de bo mane ne bo me no na me mate senyi se ne yaje ane ko ho me nyi enti metia me twen amana ba ana me ba ma ke ne ba na mbusa se ma ke ma yasi woni evanyem ampa wo se dada na mampani fo obi amfa obada me mfa obada me ma ke me mfa obada na ede nam ni Eva konyem nam se ne twan ye so m de abeto anim nti se oba me nka se na enkyere no o se dada se me nko ba bia oba afre me question bia wo bia no be busa Eva nam se mate ti etwa na be 12 days who say Michael for bada mpacho an Eva Felicia sorry na Eva wa ha Eva transe still menya convinced yes Michael a virgin on for bada what's Michael where you day tra and them wonyin se na nduru baby a ye gidi dem wusanti wo ahoden what's Michael your day kacha mse min kunturu ono ofiti ya no kacha ose kuntunu ho kacha mse min ram menikan tobo wo de o catch ro minim sa wo akosua a lion has a heart a lion has a tail and na abetra na akika kire me tobo wofa abotre and the internet na aba no omo nim internet no bebre omo aso na de bokro no so don't trust your son and your daughter too much omo nim internet mu no omo na tumi fo obidin na ne sika bia odi ne din na odi nam na odi wiwe sika fi nkrofo ti man trust wo ba ne pi because internet wonim uti menim me ne BBC born before computer omo na CNN ntimpacho nyabutere pi ma won ka sam no na megidi se 5 months a wonyem no na afe na wofu ehu no ebeduru baby yebehu baby anokora no ti time chuku wote na make a chon okay Fada oni hobi enkasa enye papa no mpacha oya hona oni e bro no sukura meni ne ba bia oni e bro no we papa wa ma oba no gira ni mo wo ho amane mfre ne na oni ti ho oni hobi enye kana meka asem no bi sese nemo de meka na ne papa nkasa asane papa nkasa ho a ade no ama ne papa na ama no nana o si eyi ne papa no ho enti ma ne papa nua no nkɔ na papa na nkasa mra yes na mo be ba tano omo kɔ fie no kɔ bi na me kɔ bi omo kɔ papa na ho kɔ odi ka de batu mani no oni hobi je to so nyansa na mamu ma konwa no je to so nyansa na mamu ma konwa no first wa ma bi second wa ma bi okay je to so nyansa mamu na konwa no enso ma tire ntia mamu ma konwa to bo oh eja what je was fellow mate minka se so fere me enu nti na wotutu na ya so wa bitwa kontompo bia wa ha ya wa nkasa ye be de hu no kra no baby e wo papa no so be kasa mama mpache wo that day no me ne Ivana o maame me ne nana me ne o maame ne papa na fo ye ko ye no awre ka kire ye se awre ka kire ye se Iva moe ema ni hu akwala nanim se Mark o de mi ono akwala ne se Mark a enya de obaji ana se isi akoye test afọ maame kan no se Iva moe ema ye hu se o me hwe akwala ne se akwala no ese ne bana ana isi akoye test asama odi atum asama ka na enya ne bana ene ye ka ne so o ma ne bana mra o ma ne kuruma no mo ne kuruma ne na o mo fro mo bana misa no o ka ne pin so o ma ne kuruma onu akasa be yi ano enya ne bana
asema ba na ka kire no mami asema ka kire mama tobo man ka sa bra me pacho mama yes na me sense me sramo on se de ya na nkomodi ni si ko no na me num no kure ni nyam na me tsam de mo yemum ne mum do be bo a yina me kan se ye boa papa yi ase kasa no ye man kwan se wo kasa ye man free ma o ka wasam ye dey esiwie nanso we ka na we yasom tobo wafa ya twa entra to so a wafa ifa papa tobo me na me moderate program so obi kasa asa na aya meka say metobo mebisa wasem so mo kasa me na mti adwam me na me control machines no so obi kasa asa me na ya meka so what is your problem? Are you a producer? Me no maka me tese wo kasa we kire ho a me si ye kom wo kasa wan kasa bi me kasa asam no to so any say how I normal why what me to me no enya de ha me ne o say me ya ne say me come onya crawl down what nti my man help people I say the pressure machine ba o pressure be kosoro okay Philly bra my me say nana me so say Philly okay yes ma nana sit down be fie wo say until say Eva be wo na ye hwe sa akoda na se no no wonje ntum mama obuwa da wa koda me ka shi fan chire trase no onjira wonche trase no nkoto wonche won ka hwe mama mpacho me ka Felicia o ka sa na ho mpacho na me ho den na mo kan ya o ka sa me mpacho ye kwa de tu omanim say Michael ne Ivanyam no ne bag panyin no e ka say enya no kure na ma me say ne band ogini dipa ne ban fa obada enti say obaja tum say Eva ene Michael na nyima oba ogini di Eva ne Michael na nyima je say Eva wo ama na ba sha kwa nim ana say say akoye test sa na ma me oh okay mama o say o say je say Eva wo ne akoye test mama me nka sa da na me nka san so across one for obada me nko kanchire obi say o say owo a akola wo wa ba ne fie wo do ba ne wo ma me aba akola ne ho dalet abebi sa akola ne say Michael abusa wo ba ne Eva te ho ne ma me te ho ne papa te ho Michael obusa Eva say Eva ma me ma se wo peda Eva say Debbie me o say me peda Eva amanti me ba me tobo dan na mo ba ho no obisa Eva say on say le peda say what say ne peda Felicia me ba nana na wo ho na woni ho me ba to Debbie dan na o man frame me ma me na na ho na ene ne papa ena ne papa tobo na wo se woni ho first day ntinya botre one abisa second one Felicia ma tobo Felicia ma no krese Michael bisa Eva say one na dada ma Eva can say Debbie what's in the peda o can say Debbie Pacho o papa ne bisa say Michael sin peda ana ofre Michael by na Michael say obisa Eva say Eva ma say o peda ana o say Debbie on say me peda that's what you come to me so one say ne peda e dey no ne koda me Pacho say na fufa na on ne fire ene nam de ntia odi do you remember say first day me bisa o say sister Felicia what to say Michael ene wo ba Eva e di agroda mama Eva say ohun say Michael oh what see Eva say ohun say Michael ene ne ba no di agroda mama me continue me bisa ne papa say bra we a taxi driver o di time bia wutimi be fie at any time anopa wi anwumre time bia me pacho incident binti o be fie ama wo hia me ba Michael ene wo bei say bia wo hia no da bla na si ontimi twa kontompo omo beta mate wo hu bi da then time person will come down say we are bibia to me see anytime any day anywhere e boss say yeah akode wo na yakoye DNA test Ghana sisi ade tumi ya test no emra baby na aba ya fa baby ne hunsuo abrantia ne ne raba ne hunsuo se crachin kwa yenya no ne nya ne relative ne brother
same blood you bet me the aye na ye fa na eba se eye Michael a then ebe ya mama mama any problem ebe jinye any problem mama tobo ebe ya mama o se ebe ya me wawa ebe ji wonsem that time dey ebe je me nsem ebe ji wonsem ebe ya me wawa so aji wonsem ada na be ebe ya me wawa pa na me njindi hwe mama eno a visiting day because visiting Michael it was school she tobo me pesa o be kasa pi because tobo yeah we have cases me crachi bi wo Maryland some 37 years ago woko university no wonya first year okonye mera baby e woni kru ma me pesa me bokru no enam say opesa wo to an addition so osenya me kra me for bada mega obi am se me pesa me sua dia me ye chemist e den na ma ye neja ya engineer he no now wonya sika all right wonya bibia wa brochire even though wa wo 4 but eye ne yasa baby o de sa amma 4 no edru abrochire no ka wonya ka odi wei ene odi ahye me sa 2 years ni me kohwehwe ne he because ono ankasa ne dan motobim na one ge ne kodae na bosume ge ne ka chense onyam ena ne suku opese wakwenti wanje Inti onim anything about the girl's relative make so omo ya asonafo anase omo eye bretio anase omo frikrowe enti na me bisa o se ba se eba ne ba asase so na yekoye test no na se efa ebeji wonsem mama ena me ka se ebeji wonsem ane dabi ka se ebe ya me wawa ayo mama dey na say wonsem okay me das ma be man so interest mama me pacho be ya me wona wonim na me ka se bi say na me ko slam Michael manka me ohun mi a e no se mama madam fu bia beskuma be ka chere me say yes say Eva ne mama de me ko inhila mama adenti na Eva ne mama yesa maba me ho maba tobo mama wa me kan se me a Debbie tobo pi papa na menene kasa fu me sunu ko kasa bebre se wo you trust your boy Mike papa me pa chamba Mike papa Felicia sorry na ukunu ntina se sorry no me pa show you me ba haya Ivano tobo abra make no ya na nya no kure da ntia me ka se ya nya abre no condom e do ba di ka be china ko she dan tokuro no was that time na Ivano nyimu enti asemo dia to me ba no so papa mo frem me busa no ano ne papa ni me busa no Iva se no dia no oboa enti papa mo busa Ivano se that time no ni make nya ahwe nya ye no e den no ka kire me bucket wa no de letter man ne se make the condom e do ba di ka abesina ko she dan tom a odi no tobo etimu musa Ivano ne papa ni me busa no o se no dia no oboa tobo make Eva papa Mrs. na what to say Yakupon dumo asemi nyina wonim ho bi ipa chai na de na ya na wopia wo brother tikoso ono no mra wo ba no yakoda bone ipa chomit makacho se sakwanya kwa bone dia Yakupon kwa mi dance ni and what lo this school scan so school canteen what is so the to e mama be man party so what's it canteen what's it school canteen scan party so na akran de to bus me no ka kire me mana ka kire papa yi na ka kire me send ba Eva oko school a o de ni sika o de be man no o de to tofe Valentine Day no to tofe ni bus no de chama mema paya o entemo ho o command bi ma paya no be tia na se ne bodam se mo fama ne so mpa chotobo am free o Ivano toto fi bi ma command no de ba me ba ma ke so na de good Samaritan din nyame aye so no na ye di ama ye dim sa kola we na adwene nya ye din na o de asama be hye me ba no me pa cho wo ba no se me ba akuta condom edidi mirika e de o ba ko hye dantom nya botre ye se me boa wo fa madam ntwato so o ya o ekro bi wa nwra de bi abeko Volta region take time na kosre ho ye fa ne kajabi Volta region kro bi ye fa ne kajabi wo ka na wajabi eno de na me boa wo ba no owo yare bi ana David oni na dwene uniform oh meka se doctor mam report bi enti no
I didn't know what cost you only my dear. Oh, I just funny dear. Want to win Swan dear. So because we share the enemy boy. Then pan and the nature home of you. Fear dear, make us say, Opagro. Agro. Word of papa. Agro Ben say. Oh, Agro said the ordinary name. And tell for any dear go dear, make us Opagro. Now, when himself only Michael will be here. Wish you more Sako and Suda. Minshia Moda. Na dear bit my can say. Sometime in a almost school APS. On fence me school hono. And I'm a coy. McQuena, Mrs. Nakacha me say. Or who say, let us be war. Me ban hono na Mikey Dean or so. And the Mikey on mine. Let me say, Mikey dear. Mini Mikey be and a Mikey be a ye fee no, Mufino. Okay, if you bear me and son, I would miss a Mikey be a day at here. Entino, mini Mikey for be a damn boy. I know Busami say. Suma the church letter said network in a crowd will be prediction at Dano. So network in a stable and a bedroom. Inti in Michael, no Michael in income. And I'm saying, some from my Canadian commodity, a bed may ban a day. Mianica Sache, Inti, a master's no, and a master's from whom now frame me, and I'm no baying our question, Michael no. And I'm saying, when we feel it here, no. A bed in Sacro won't feel what me Pia Quabontin. And Tintin be Pia Quabontin here. Yana, when you feel crana, and if you can say, we have to get to ma. And I see Bia, we took it when you can pee. Oh, hey, Wolfie, if you hold on. Nasa obey when him time I'm a deba. Until I say, Opie, I'm going to need our fear on Coba Bia or Boa Nidra. Mamma in my name, is a slow patch or Tiffy, than Thomas woman that you give to myself than Tony. Than to Ah, Opia, one mom respect it, eh? Ma, Opia will ferry me say. Nan chatus one idea. Not Nyabate, no quan beba. To you know, Biacho, missing to make damage to come at home. Sianco, you could wait me. Cabbage damage. Any jabo. Hey, me come talk with Chanko Konya. Now, me said, what to swim to Chan Poa, one to Makumua. Come here. Okay. Some kind of ya kabie na dametina me twa no no Ghana ho be na agese wontua na nto ho me kwa ma kutu twa nsuo mpoa kese na ntwie betima to me ye mpreko ska wom me fa na me ma konta kwa wo se kom de na kope de ani dia so ni sika abe na aka e na wo be tie sika wo be tie sika me ka kire no bisa no me se me mantina me adwuma tima wo fo me se me pese me wo du mabon na me bobo me no that day me se me ma let ya babu some bro for ntimi ka yeah, besides, who can we see? Can you besides say, what are you doing? I can say, I am reading my money. I'm fine. Me or kaka we ntemo me pe dropping. Ti o se me fa me ko fo obi visa me yale ana me ba yale anadwo a on na me kwa ko bonu punu so me fa ne ko petre. Se me pe dropping abusa na man kan kire no. Ada me fa me ba panin de na ko winiba. Onu so ko ne service. O me ko tell me no be crash. We are young farm, me catch me pancho because it's a kubini at the academic from some to be back. Any body is up the chain. Say, man for dropping and tell me 100% family I'm dropping. The woman have the every me come back from back. What I say? And you have no problem. No, but so now say a can't see not damaging our memoir. When the Queen Elena Neka so, Madam, so Queen Elizabeth is through him, Papa. I see. I know. Over. Mrs. Over. Mrs. Says he said, dear boy, my more.
So betwa na ntwe egu nsuom kra ko si tiki beto na ntwe me se me mantina me adwuma wo dwane ukuru dwane no me na make wo dwane no me na woni me na tie wa na kasa me kwa bian kwa ma to bobo yam de sempre kwa bian na ntwe 40 million na ntwe 40 million na bati tiska kwa tue ahwe mu na me ba nursing training obekọ sa awo no ye ja wo no mo se midwifery anu kwa se me 60 million ana me na mu ka 60 million me de be ba mo share me do think 60 million na me pay me nya so let's say you know beto pram so ja che ho na meto from so ya call ben prince amai share na nya biro me se me maintain am tv ase me dan ma jan half sa me se me man na me de hwe wo pani accountant wo ai fifa che ho bo university a wo accountant wo me se me hwe wo nyina ko me se me wu na me ankumi ntamo a me na wo usi me dwama nu empreko mi to tete say mi to empreko tete woni empreko bo 104.5 FM Edemu live and so our Pim Sign TV mame ma wo afishia pa fisene 26 me ma afishia pa bronya minim se udi na wadi ni ye papa enkokọ no ne boarding ne nso wo twi bi wo be ne den den a Christmas me ma afishia po ene e ba be din komo ewo obra dwumedie so ye wo ye nua ma mienu ene wo fie hanum se no mo e ba be di enkomo ko Facebook Nhyira 104.5 FM ene ma comment ne mfaase emfamra ne nyina bronya de we Xmas edition yemfa entu ye hofo sanso na dem live ewo Pim Sign TV ene ye nua ma mienu ewo fie hanum se no mba be de twenkomo ba ko de wo se wono ene breaking me virginity nanso agya me hono mo akwaware settle na so ose twafa ho ba ene me beda nanso one na yire enete menene wo baako mienu miensa one na yire nete o nanso ogusua ene mewo nice girl lady kama nso abose sofo menena da yawo nanso ose akra no enye ne dia fi se osusu se nipa na o ma me link na ye kan between na no wono nso ene me ada enti abofra no de onyine entum mame mo makwa aba we Xmas de na ye nto aso pamcho makwa aba ene ye bronya hu se obi ani abre na obae obi ani abre na obae anti magi wani abre wani abre pa ena obae sweetheart wani abre na abae ana wani mre sofu ne de wasima na onfa wonsim odi wasim pa onwin so fata o efe okay mami nko anti magi so anti magi ado de wasim pa cha madam ekwan me so no afa so odi wasim Pacho kwa dem faso ne say yes ena school time ena me hu kasa kese kasa se obi anani abre na adun hu se wode usi mu na ye wo ya but school time ena o hu me ena menene hihye wa school time na me wo form 2 me be ko 3 mu na me jaye okay ena me ko sua adwuma ti me jaye a me tifie no me tifie me hu na entwan wo hu me jai be me tenafie be 1 year ana me de hu no ti madam fo bia fena abena na okotofon ewo krum na wonimu enti sa boy na no wonimu no adono aha okay ana o ma no kotofon ne ma no ti okoto ba ye no be 3 days o use na phone ne nye ana o ka se o de phone ko ma adono kwaku ado ti mimi nkoja no ti mi koja no le fie nti na mtaga no so ana me de hu kwaku ado at that time no afa be mada na ma fa be mada no afa be mada okay na me first time na ma fa be mada nti me first time on na toso mienu okay nti on si gane so na gane be ka kire me so me to na me nya basa me pe me masem first one am ne time ni die nti na me pe me masem na wo shi adono na wo mfie sei na me be 18 years ena no afa ba ko agyae ena wo mpe me masem mponi ye nkwa ya ntimagi na me be 18 years ena me di hu no nti me ne hihye ho na ena nyinsen ba mu okay nyinsen ba mu na ye de ko panyin no nyinsen ba mu na ye de ko tu enimu ye de ko tu enimu na trans won oje na di be 2 weeks ena o frame phone to say nyinsen ne nya ne dia nti eno kura panyin se no me wo chim papa ma komo wie me ankasa
me maame ne papa no me maame ewu papa ewu nti maame nua na na me ne te to mo na hwe me a kokom se me woye ti me woye no na ma aso boy ne maame one me maame mo ne kwa asori nti ono onim de wi ana stress ya na me wo mu aha nti me woye maame ne be hwe me a ma ode kotu obi anim to ode kotu obi anim no na obi frɛ na na hima bi won frɛ boy no na okasa kyerɛ na nti eto so na boy no blame sika nkakra panyin no blame sika nkakra panyin de wan tu ni din wan tu panyin ni din panyin de wan tu ni din okay nti ye umu ana ye umu ana panyin no kokɔ han dan wo na ebehin to kokɔ han dan wo na ebehin na me wo me maame mo na be ka kyerɛ me maame mo sɛ opese me ne betena edan baako nti na obi a wawo a wanto din die si den na oba ani mu se opese wo no kwotena dan baako satam ne menya be 3 months metio ne menya be 3 months no se ne modern nti ska yie no wo de wo yi ba yi ban me nti wo nya size kind me metra dan ba ko ne be ya e bia me no aduan sikaye no nko ana o ka kire o se mu odin ana se no ohia oba wo ne nchen no se ohia oba wo ne nchen aha nti we ka kire ma mu so anye den ampupu mu ti na me ne kotena nti na esi den a wawo ya meto abofra din na waba na ma me ma pene so ama wo ko satam no na akwara ni sua na akwara ni sua nti na akwara wo be Satan menya be 3 months. Nti wo koi? Aha me koi. Okay. Nti me koi no. Me ne nete hwa na o man be Satan me say. Entwan wo ho. O man be 2 million bi se me fanye de na me ton chips. Na o man 2 million se me fanye de me fanye adwuma. Nti na akwa so no o so na mu odu. Nka ye nso o man nye kakra. Na o se hunamu okwa adwuma a wonya adwuma. Nti de menye we ni kakra kakra na me fa moa no. Nti e hwa na maba ebu akwa mechi a na maba ebu akwa na mabeton nti me se me ba ebu akwa na maba beton no no so akofo ba Friday abehye dem mu nti de ade achi ye no me sa ba bie mu no me ade achi a me fa me ne ma se me ba beton no ebu akwa na me ba ye na me fiura ne ka kire me se me kunu e de oba abefia mo mai de o ma pam no efiru ana pam oba no aha apam oba na afifio na me boy ni to o ka che oba ne sa de ntin oba wo ehu oba ene ma wo dem ho aba ma de oba na o so oba wo ehu oba no me bia anye de e wo dem ho ti me ne se hwa nkakra me ne hye hwa me mpeka santi no wo di matama otimi e pam me e de ne be ba ama na di watema ma na pam sa one mi hwe ge na mi hwe ne e ba no e hye ho nti e hwa o se me nkome maame mo nti de wo freru a obai na wo freru a pam no enko e na wo freru a ba no nso nko aha ono nso nko nti mi freru a no eye ya si me hwa de ye ho no ka kire me se me enko me maame mo no tu kwan ana me se ana wo tu kwan a be maame no o te de wo tu kwan a se wo tu kwan a metime nko ame na akwa metime ayede metime na tena dem o se de bi me mpe adwuma na me ye mani mre nye adwuma no na wo mpe adwuma aha me o pe adwuma pe adwuma pa me ye adwuma me obi kra ye etop pa no wo ekwan se me sole 4 o'clock me nko a me pe adwuma pa no na emmoa me ena me ye no me se obema me ne o te dan ba ko mu die si dan wu tu kwara me nko a me ntimi ntena dan mu na wo de me koma me maame mo oye no se chenchena me nko me maame mo ntimi me ne ko me maame mo ana odi ko to me maame ne papa nanim ana papa ne se na asemo ya odi betu anim de ye nte ase wo oba ne te na de nti na wu tu kwan a wo de oba ne bre ansa na wo tu kwan no wo se a me mpa adwuma me ntimi ntua lad be enti no wo de me ba nti wo koba no aba be fa me na maame mo se asemo we de o mo nte ase nti o mutimi nye den enyime nti ye ko me ne sa ko ofie no edi be 1 week no ka che me sese ma se sam no ma freedom ho an kom maame mo ho a obetu agya me efie ho na mse a wontunya me fie ho no so tuja me fie ho so ne balance wo no be den obegye na die pint na wo se chinchina afrifie ho o se so okofa oba hofro no ofa me fie lo ne ba no den na hu se wafa wo freru aba bacho me fie lo ne ba no
so de me cheche mu akosi asem so enti oka se me opam me se me mfiri efie ho no mo na nyasa obetu agya me ho no enti okwa adwuma na me ba me maame ayo no ma be cheche mu kina akere na maame nka se mensesa ne no manya dey emfiri edem ho emla enti kwan me nya asesa no ma ne ba fie ho a eho no be hu kwan a mo de ne be fa so enti okwa adwuma na mesesa ne dem ne ma nyina ye dey e de call me maame mu fie ho na me call me bla ho abufu enti me ba ye no no de akoto maame ne nim no maame ne disum e ba papa mo papa ne so no mo ne kwa asole na papa ne so enti me nyi maame no ano nye de emofo ena o ma boy ne sa be fa ne niema ti boy ne be fa ne niema na ma me papa ne ka se me sa ne nkoro boy ne be fa ya me fro kan ne bi boy ne say wonti me ne nwe de entena biem ti ma me ka me ma me mo at that time no ne na wo baako na okay enti me ono be fa niema no anfa ma nko biem ti ma me ka me ma me mo ti me wo me ma me mo ha ena me ton pa no so wo ye fie no animu eho ntimi eho a me yesa me kwaje panyini sika na o sese one ma ana onye dey on first kan nye dey e mame tobo mame se ukọ no se wo kwa kwaje akra ni sika aje se one na dance ono nso se one wajai ono nso so one majai tije se odi meme de me homa no ansa no di sika na ye dey amame eno na ya na sika bensen na ode mam se ode wo homa ni wia because ode wo ho ama no o san so ma sika ma akra no nti ese ye double ana o ma o single ma to sika ode ma me ko ebu ma 200 cedis impo ebu 50 cedis ebu a ode ma me na me de abra akra no ebu onzo so ebe 50 cedis ni ko ode be ma me no eno kra je se bebe 2 months ebu onzo so be month kra no na on fa bi ma biem me fre no kra se oni 1000 kra oye de ode ma me abra woni ne nchen biem na wo ti baabi no no so ti baabi no ukọ hu so oba akofo abetena ho me hu enti ukọ jiska na hemfa na no no da se me fe za me ko ye na me ko jiska no me ko ye na ye firu ane ba na me kan na ga ne hye ho no ma wone ne nyem ti bi bie pon na ga ne ebe bie ebo mu na ga ne be bie pon na se savan ga ne so ye fe ne savan na am se savan na se obi na kan ya nka me nyi ni da ti ga ne kura hu me no aye basa na me de me bo pon na me wura ho na me ko boy no no so me nko no de scan be de o de be send me nti efiri ho no me ko efiri ho no ya efiri ma nko ho biem me na ma me na me ne tie no akasakasa ba ye ntem kakra o ka chem se me nya de me tumfiri efie ho ti me na ni kunu no na me so me adwuma na me na mo sika kakra ho na me ka che me di ni kunu ni ka chem so de me nko pedan mo mfa bi nya de enso me so ti me ko han dan ho atwema ko fori bia ti me dan na me ko han ye no you can hide dan we am kotena mu no me kwa enti me kotena mu first day am kotena ho no ade chia me kwa jiska wo boy no ho no o ka jem se ma nkyere no ba bia me mete a on first kan nye dey e ma me ye ma me musa wasem se eye den one ufrewa ne ba no e wade omo wie ye no oye ne ho ade o wie first na den na obeye ne ho ade a wo hu se wo ho ufrewa ba nso ho no ma wo jaye won ufrewa ne ba no no ni fielo ama fielo na kwa bin chose ye friend on ye friend fia jiwa oni mi jai e kire yi no e no sa ko fa sa aga no o fa fielo na ba na mu no ko fa sa aga no to ko fa sa aga no oni ga ne tie no oni ga ni shisha ware nyina o mo ba be ya efro nyina atorenga to bibia wi ti o mo baka be 2 weeks o say 1 week am ma ya efro na ga ni di nyinsei ebe tu animu ti gani ene fero ne ba ne di nyinsen ebe tu animu ti fero ne ba di nyinsen ebe tu na ga ne se odinka o first one we se be tosu mi oni dia onye de ene wonti me ne nya de enwale bi na odika wa ne ko fero ne ba ne wuwie ye no ene oye ne odika wa no eye fero ne ba ne ho ade ninna wa mbo wa mane ninna wa mo mane mete ote na ote ne utimi busa no ifa twende me musa no wa musa no dan na wo han na ni sika wo mu bi atwene 10% square ni me ka kire me han ye no moji mi 20 million ina me nya 15 ti me tuawie me papa ni tuawie me sheda ko ka kire boy ni say me sere na me han da ni aka 5 million me tuai nti ye fira ne ha na ha me o ma me sika me nya de me fa nko ha me ne nkura no ko tene o ka kire me say 10% square we ni bia o de be ma me han dan no
enti oye again ho ade wie na omo ne gan tete hwa na ne gan nya ntokwa to ne gan nya ntokwa no me wo hwa anadwo no baaye me kra na me wa adwuma mbe no wo hye me dem ho wone mba panyin hye ho ekwan ben no fa so hu ba bia wote ene de me ana me kire no se me kwaji sika na on fa ma me nti no na me kire no ti me kire no no ho no anadwo be teme da hokra na wo be bopunu me da hwa anadwo etumi be 1 12 ododa da na wo pe me ba cho na me pelo na enkura ni nti ante wagya wo no makowade oba afoforo wo ne nete wo ne nedi nkan wo ye anase free rap ne ba ne nedi nkan wo ye acho me mli nkan wo ye ene wagya wo akofo oba afoforo na anadwo one oba wo bie no acho me bie no ene ne da me ba cho ai to aso e odoye wo de yenkoi me ba cho anadwo one otimi bobo pum na me bie no me bie na obeda okwa ebu ono ma 50 cedis ebu onso sika de ma me kura na ebu akwa 200 cedis po no de ama me kura me nu oni me be ya adwen se wafa wofo ba try wagya wo no makoware wonu oni udi nkan wo ye ene wagya wo akoware anadwo ba one ne yire ku anu de abeso wo so anti magi madam one ne yire ku anu de abeso wo so ba try ti oba pass ta oba na ya otade ma no entokwa de one ne yire akono no de abeda no o de abeda wo so anadwo no oba no okwa no pa no ama wo sen ebu 50 cedis no ye ama no ko eno 50 cedis no di be obosome sana eno kra me frɛ no so ni bi timia na mbre moja nia ne papa na me papa me ma me nua na ekunu na aboa me saa be pem sese mre enti oni ga no esa kotena e ka bo mu no eno oni ga ni se nya ntokwa enti me mi wa adwumem kran be no abɛhye me dan mu ho eno oba no se sese wo be me se osole a onhwe nkola no enti wo ba betena abɛhwe nkola no na me so betena ye dan me hanye e ka 5 million ba mi sika entua ka so ni 1000 kora de ma me enti me nya dai me nyu bi se woni 1000 o de ma na ama ne kwan ma ne bedam ene wo bede da wo dan nim enti wo ko ne yire ku a wo ho no ne beboa no no abeda ho ana enya sa na tie patro esa no ama ho kwan wontimi nhyo ho so eye odo ben a kire eye odo ben ko ana na wo de do be ma no enka semofra ne nti ye wo ma wo mo bo mo ho so hye mo ma bremani ho anti magi enya odo na ede en enya odo na betimi dia ye we ya ede ade a to ne yire ku no sa bae no sa bae nto bae no se o sesa no ma haide abetena me so na me se eda no eso ya me ka se tua bi ma me wa ntua me papa ne tua ntimi nya dai ensa anyi obi ti me ka chen se me ma ne mfa me no ma emma obi ti system me ni ye me no sister ba ko ha down we friend sister akua to ye no se me de tu na nim chechire mu nyina kire na me de tu na nim na me sister ne se enya hwe me mfa ni nto nkola na ebi kura mpo a sole a obeyi 1000 bi obeyi 10 pesos kura to ebi afiaje je man kura ni ko school na asoso na me so me dia me de support na me so me dia abnya baby dia to na se oni ni di nkan wo ba ko no a wan hye da nhwe wo yie no oba no okọ hit and run oba no okọ no wagya me aso nya me aso wagya me aso nya na wa wonim se wagya ho akọfọ oba hofo na wonim se wagya ho anti magi madam wagya ho akọfọ oba hofo na wankasa wonim se wagya ho patro mi buso wasem patro de na wonim se wagya ho madam patro se wono ya osi wagya me yesa me de ne ko ba bia osia me nya enkola ni nti no na wogya ho ko ware ye no na opese wogya wo kwan ben so one wa wo baako wogya ho akofo ba afoforo ene na ko ware ka wa no wan fa nhye wo de ahye obi foforo na wo de opese wogya wo kwan ben so enti wokọ no aba na wo sa anyim biem wo sa anyim de to so mienu aba chai agi and I made my mistake baby. Se me sere mo fanche me.
mistake dem aye bi me jimi me ho ama na me nso abu me kwase ache to was sa na niema sa betena dan ade fo to aso e Christmas mu say ya no betena mu te me ne tete wa e no ma me o ka che me say sister na me ni ye adwuma no me sori be 4 o'clock ti mi nya pa no ne ton na o ma mi sika enye adwuma na me say wo diska ma oba o ma mi o ka so o ma sika ye adwuma o nya diska ne ma wa edi be bosome a o ko sirin sika o siminiska woni ne wo ho a o say mankran sika sei me de be ma mankran sika sei ntia esa sika no de ama no ne sika na ye basa nti oba ye no asimi nya pa no na meton na o ma mi sika nya adwuma eno mete ase ana maka che ne se o de on fa ma me na me busa me se adwuma be na me na me se metonton boss ana o ma me 5 million se me fan start so o hwe na adwuma no koso a no de bi aka me ho nti ma me de ko two sister na me ne ye adwuma na nim na sister no kra ka se adwuma no ne ye nipa mienu na ne ye to ka se metimi dia enka na awotwe no we ko na awotwe na we ko na awotwe na lo ne yire ti no dan no no ohan dan ana debi na asifie no te do oye ne ho ade no oni na ne te dan ba ko aye oba na nkasa fie oba na afie se no ne ge ne han dan e wo kufu ekropon nti tama oni ge no oye meme wuwie na ge no so wo ye mo pe meme wo ye be 2 months na ge no so na ge no so wo ye anti ge no ma me wo tama ge no wuwie ye no boy no so sifi to ka cha say oko han dan wo ko ekropon kuforidua to ko han kuforidua no ge no wuwie no sa ko fa ge ni firi o ma me ho e betena dan ni mu to ko fa ge ni firi o ma me ho betena dan ni mu no e ho anu aba me ho ana wo ge no ho ano ge no so aba boy no ho timi nim kwan a o ne ge no entokwa o ne ge ni nyaaye na ge ne sa ko ma me ho ti ge ne ko ma me ho no na boy no ko tena ge no so ne be ho o ma me fie ho to ne ti one ne ko o ma me fie ho no mu a e ho no wo ntwia dan ka na wa ba wo ho de no so wo ntwia bi ye nkwa to aso ti be hu entokwa kora o ne ge nyaaye no o ma me ni fie ho wode ne ho ana o sa o free ge ne ma me fie o ba ye sei oni ga nye dey entina bi to oni me ba betena entino me obe ma miska ye adwuma mi nyai pa no ne ton to ma me 5 million na me de ko fa ge bi to ye fi friend Sandra of onu so ton no ton bo su bi no jai no so be be ofa ne ma no oni me be ko ma ko fa bo su bi abeton ti me ne ga ne ko na ko fa bo su ti ko fa bo su na me tonton ye na e ho no mo a na oye wakacha mse me ma enkwaniska oniska wo I'm smile dem dia man kura nti me da na me han ne ka 5 million ti ne fiewura ne ha me pa na me de tu na nim se dan no 5 million ne ka no ma ka kire na fiewura no so ha ne ha me ono so te dan ne mu bi o ti mu bi ne ni na ne te dan ne mu bi me ka kire na o ka kire so ni 1000 kura o de ye den ma me ndie wonya ma me 500 de onya ma so te dan ne mu bi enti sika no de ma me what is our for what dan ne mu enti sika no de ma me no na me ye nkakra na me tu niama na se me tu niama na se no na me de ma sister no e dan wura no me de no sika no de bom dwetire no me de e ma dan wura no ti ma me jai ene ma na me tifie ti me tifie no bisa me side nti na me tifie na me say sika na de ma me no me de atua e dan na me balance na aka na me de atua ka to e no say da bi o dis kama me na ma yiska na basa me ma shiska na me siska me nhye no na edan ne han me han na abetena mu na aka 5 million na ma miskan tua so nye ska ma mintua no me di ses kana ye de ama na tua me di ama ifiewura no to se me mpebre me menyo ba e wo so wale me nti satam na menyem na menim se menyem na me chima fa ho nti me ko adwuma be 2 weeks me ko yale ne ko bo me ho na mba afi na onyem de oto so sei miensa no ketwa ai agi Twaswe. Enti me ko hospital na me ko check ye. Me ko check ye na yesi menyum 1 month 2 weeks na mbe na ka kire no. Me bona mane o ka kire me se nyins me ne nete da ba ko mu o ka kire me se nyinsen no enye ne dia. To wu tu no na main chicken so awo say. Yire panyinu awo say. Onde o pint afo mu a miensa. No awo miensa. Na won so awo mienu. Ti wo de ba akwa sa abeka ho. Enti me de tu na nimu no ka chem se we ready say o se be wo siesie a enti ni nyinsen no
minko yintu ana me sese nyinsa ne minko yintu dia so de me call hospital dia mese meye so on fa me call hospital no beto adura ma me dia mennom na aduro no ehu nti aduro konom sesi a etimi ku nti mennom no sese me so ma na anto aduro na mama anom dia na nyinsa no nye ne dia ti me ka kire me de tu nanim no ato anso no omlemis ka kra anto aduane ni na me bi kra ma enkra na omo wo nti bi okodi baabi be 3 days 4 days no ma afie ti ko di 3 days wo ha no aba no okọ adwuma nti se emunu nyina no de oma uska ni nyina no osa aba wo ho ne me nyina net dan na me no ma nyina egu edan egu wudan ni ana o ka kire o se na yere we one na ko ana one na jai saga no do ka chem so ne na jai wo betra dan mu fro no o de no ma ba no ka chem so ne ge ne jai ti oba na ne ka wa hye hen na ka wa nhye na nhye no ono ya ifuni o ya ifuni we nyina ka wa no amfa nhye da enti se na o pedan enti be gu adwuma mu sa me ba me wu adwuma na sister na me na tie na frame se efia ene de o rebe hu ko bi o dan na rebe hu pa na se ade ene o se ko he o dem ho enti me ko no na no wa yi no manyina ama na kankonya ba ko mienu na na sim konya ne wantimi ampeja amfa anko edan no wantua bi enum nso na watena no tena ai sa ne woda ai nyinsa ko ba mu so se nyinsa ne nya ne dia sem o tu ya make din nyinsa ne tu na nim na wani da so se obegyan ne yire na sa be warew e pa cho sa na e o ma adwunim di enti na sa no ne sa de ne ba wa adwunim ono nete e na ogya wo ho one wa wo no ogya ho no ko ware de wonyim no enti di enti na sa de ne ba wa adwunim se eye dan a wone oba ne begyan abefa me say believe no nya no we di enti na sa de ne ba wa adwum se e ba ma adwum se me no din ka fa me nti no nti na e bia girl no me obeka chem se girl ne ma me no omu penuabro nti no o de okoye girl no ho ade se na be ya ma me na nim ma no ho so e ma ne meburu ni dua nti girl ne pekawa ti e de girl ne se opekawa de ne o ye o de o mpe bi o mpekawa ho me busa o se o de o mpe me pepa madam ti sa adwene no de betu utiri no so obi aware asensan e wo court e ka se wo ye dia brabra so keke me busa o ba chwe de to asoe enti wo ye no medin sen tu na nim no e be pem last 2 weeks na yenya 3 months e be free se me nyemu ye me hospital scan na la nya papa kru ya me kwa won so operation ya jimi o first born no tu ni din papa cho debi wa metu ni din second born wa metu ni din second o be tu ni din ana third nso third na me din on fa na ni hu ne da hu no kra da wonim so ekokwa na ase tuntum ti me felu ane ba na no ma me felu ane ba ni twa akora ne se me din card ne ba ha na ye frɛ no o ma ni twa no no sese o ma ni twa ne se o ma ni hwa akora no to ma ni hwa akora ne wie nti me de letter ne ko ma no no na ne be 3 days ni o frɛ se ai akora no ye ne ba nti no bibi o so to bia no me to first born no ye frɛ ne se ye frɛ no ko oten ko oten na de ne to no ba chai na ukru nso ma ne din bɛ wa ma ne din o ma ne edin edi men o de man do de ne to no e fe no efia jiwa first one na second one first one na make first one o de oten o de ne to ni nua bema ba wa amase wo ba betu ni din o de nano ne kan o de on de wa amase betu ni din o de nano keke o de nano ne kan ba do to so mienu ni na o ba se o betu ni din no buy so opportunity ba chai ti se wo se ba ketua ne de o ka se kosei no ba chai e na wan kosei no ti man kosei ni ntino ne 1000 kula no so ma mbi kura amfa enye obema koma hweme ama me a ifimu fi a next time no ne brebe no ba ho no aye basa e no no akoto mo jedro ma o se no na ho nya fe me wu be no
ebreben na wukunu bai o so bai na wo ho aye basa ene o ma akoto mogyadro na o de ma akra o still na okọ ayi woni gen wo ho na woni gen koye na woni me betena dan ni mu no o bai no ka chem se menye nipa kese ono me o de me ko mimi di na chi ko nipa ma wontimi emfa mimi ni na chi enko cheche na fofo enti no obeto aduro aye de amama no nto to aduro no oto mienu menom baako menom baako no wie no makoma bom se pel enti me ka chen se aduro ne de me nsa nom baako ne biom na de menom a me ho ye me no enti me ka chen no ka chen se aduro me nom de a ene me wontimi nwale me efise ono ne nahofo eye high fo enti me wontimi mfa me obi a me ma fon de wontimi mfa me machi enko chen nahofo nti no koto aduro ni ma na onso se ono ma no akoma ebo peli na oja anom na eso wontimi nware na ani sa ni daso na wonya no ewo kwaku adumu no na wo ho ye me nwanwa sa ni daso no wasan wo ho akoware oba afoforo ene nete ene na wontaafo aba ko se adi akire osemene meyira ku wasesa ne niema asa abetena dan a ne kapre animu agi madam se ni daso no me bisa wasem unya ne we me pese me hu ba bia wo hu se ni daso no efri se eye dan a obejai oba na befa me se pacho se oye ba kono ho ade na minim se ofa me no wontimi mu mekwasea nti wo beba ba ye me so me ho ade aka ho nisi wa ye ready se wo beto so mienu adam pacho se me na odin ka fa me nti no na minim se enti di enti na wo no odin kan fa wanya wo ho ade ansa no koye frere aba ne ho ade on pebre madam pebre pa be ma ado se wo pebre madam oboa o kan sa oboa me pebre papa won kan okore kura efia metim obia ne ho a wonim se me pebre pa no na enyi sika kese e ma me mfa nya adwuma kesika be se na nka pese oyima o ye adwuma madam pacho o sika no de ma wa o di sika na ma no so di sika na ma wa e di be 2 weeks ya o se fa se man kula no miska miniska o ono atimi 5 million o de ma mi ono agi mu 1.7 e be sinne 1000 kwa mfa ma me sisa ya kayaka de o di wukomi na yire na nkasa wa ye ne ho ade no sa na o ye no rampa cho ndi minim onim ba na onim se obegya na yire na befa tina wo mpai ba wo ta abo na homache pan se wonya oba na mefa wo anti agi mpai ba ya wo ta abo no rampa cho heavy se wonya na yire na nko mefa wo ono wa wo miensa tese ke to no ye ndem madam ke to anti na ma me de ba ase na se omo maka ne de oja wo kra nka wo mfa ho ana still na wo ani da so wo m se still na madam ba cho da bi odo ne da so wo ho ba cho da bi eti na nya odo na na ede mo fra ne nti na mo fra madam pa cho na mo fra ne nti e na awha no na me penisa nti na ma awha wo ne wo ba ko no waja wo akware oba afoforo ana se wadru miensa tese o sabe to aso sa se wo mpa awha o sabe o ne beto aso lampa chiwe de minye bi Brian Shira 104.5 FM Samson na live or Pimside TV Brian Shira Facebook 104.5 FM never hear auntie agi Margaret ne wo papa wa wo miensa wote wo kama aso won woda be manager ne ho akware oba afoforo no akware oba afoforo nso a was still na be manajo oba na bebom mebie amiare ho na mboa epacha ebrebe na ya wotaba obi be ma wodowo na wontimi mafie awia na oba anajo na ya brebe na wotaba bo otimi ba be 10 ebo nso be 11 bo ato na waba bo epacha una oyi nu amani di ana akonma do ya ade epacha de bi wana o se emnyamine nete da ba akonti na
menu aduane ma na no pa no wokɔ a woni di ansa no wakɔ ya no kɔ ahomachi ɔsa akɔ ahomachi epachai ɔba na dwo no wakɔ ahomachi to ɔba bɛ 12 na otimi kɔ brɛ bɛ sɛ kɔ bɛ 5 na se 4 ni nyina na wani da so mu so betimi aware menu na edi nkomo engege na akonnwanim tena se ni nyina na wani da so betimi aware ade dien na wonye nti a ogya wo kɔ ware oba afoforo ebia niema bi wo hɔ no na wonye ema na ni nje wo ho so no se me nim life bo na me nso me nya ni pakɛse me nya obi a me so o de me di na chi nso a fɛre ɔtɛtwi ato ɔpɛto atwa me bu se wasɛm age madam ɔpɛto oni bi Brian Shura 104.5 FM now things so them live at Pim Sign TV never heard agi say bema no osa ba so be ware wa obeko number chamen kubi eh say wa na when you believe now tin wa afedi ate wani so madam pacho we dey akoma ni pa men ware ni bi o ware ni bi pacho dey na ukunu no na say wo mpena no no na nyeme kunu na me mpena no ompana na wagya wa akofa oba afoforo adwuma no so oni nti na wantimi anto aso ansua to hu na nche na onyem ya na wa na wogyae adwuma na me ana mgyae wa na wogyae school school e pa cha na me nim ade sa na wogyae nti adwuma no so yede na wogyae adwuma no na baabi ankosua no na madam no na onya adwuma saa na me mgyae nso me nya ska ansa nkosua bi. Okay, Brian Shura 104.5 FM. Facebook no any die mu wa nkasa bra na fo ni behwe agi ne wo ofe papa wa wo miensa nanso be ma na one net no ne wo baako e na ogyan ne ho ekọ ware ni freru aba fi se no ne ni freru aba ne nyam na nei ene awade ne course wie no no aba me ne megire agyae o no ne ode abema no anajo no asansan ne chi no okọ mienu miensa de to so miensa o se wanyi enwu a mentimi nwu bebre saa eno nti bomoden eno nti yentie bema no yentie kwakuado ensem a yebusa ano no ode tu dwa wono nso bus e kan ne de papa yentie emra ye ba ne asan so ebusa agi se sa pepepe na tie ukuru se wo mpa adwuma sa na tie yentie kwakuado emra benin chiremu bia masametmenchiremu am woni nan se osini pana de ba se wona obi a wo mienso mpatene sa na woka ena osini pana ntoduane manini wo hwe no ena obusa no mabusa se kwa be na so fa so didie ena wo se wo dan krofo ena me sa de ya wo de abedam ono no ye ya ono penti wo de abedam mutima dawro ma de mu tekie beboa no se woni se obi timi bodu obi timi bibia because ena me se boni wo hunti na sa na manini na wo ena wunim boni wo hunti bia boy kan wo ho sa na manini na nti sa wo se me hwe no ma onidi onye si me de nyame ase me kura esmanzi kura mato ade bi ko obedi bi eti waka sa me do ase nti de wo ya some metie radio de metie memu issue metie de bi yema me fia na ye no a metie de bi nti de wo ye beboa mo no se kota mo de mbeko se ba bia mo wo bia na mo mra na chese mo de meko no mo de meko a pepe nti am se de wuteku me kwa de media bo no radio na bo nti de fama kra because o mo ni pati tribu ko ma so se me kwase empanyini nti me obo me din wo radio a eno entimani mo nyam so entimi pusu so me hu me tan na me dane me ni pa foforo because we nyame say enipa na work na asem no me hwe no ba because of akona wa no ho issue na e baaye eti ni nya chire no na me ba ya wa wu ni me to fie mu fie me to fie sa fie na ono ni tim se sie no me to fie afi na nya 8 months eti o se me hwe ni ya me de no afi na nya 8 months because me betena on chain no me ba on chain no sa me yele de me no na wo me ni nya yo na oba bia wo ni bia ye me ba me ni nya ye ba me ba unche no wa tantan ina me se me slow aha ma beta se sie ukuru ni nyine ni bi ba me de se nyame adum e bia me wo honam kakra bi e de support me side ba wo no bia oni honam because me no fan for ni se ni no tie na no so en lusu se ba nyame na yesa wo me chiri mo abisi die enti ya na yesa enti makoto me na meko
pharmacy makoto mu jajo dia bro send no mado se be ya wo mbetimi ayi du kakra wo se adura nkoto bre wo no wo no ma mo nti me wa na my sister be bo me pro me sister in the box ya do box by say me nto se adura ni bi ma ho ba me wo me ba oto so mienu se adura na me nkoto bre wo no wa nkoto bre na no mo ya we ye kama etu ni sister ne ba na me se da bi me ntimi nkoto do ofu bia me ba ofu ni sister adura na nkoto bre ba bo wo de ya se wo ye adwuma da bia wo sori ahoma chembra enkura wo mu mienu na oni wo mute na tan nya wo keto wa we wo sori ahoma che 4:30 wo de sori kan kura busa no ahoma che 4:30 wo dan kwa ni nyina wo e wo dem se wo mbe so be ko school so mo sori ko me presti so me twetwe mo se ha ya nya me be ya en family ni ho wa che fie pa wo che fie kura aye 5 o'clock and watch 5 o'clock no ko tell the plan ho ni pa me ma wo hwe because some of bibia come hu say improvement bi ba wa blabum good miss me hu hwe e wa blabum eti betra me di ko say adwuma na wo ye me adwuma pa na sapa me adwuma na wo ye disgrace ma me ka me ka sanya asama me ka me ye ma de pa tete ma brabo pa ye no sapa no na wo spend wo time nyina ko tell obi e pa no ho na wo so me say di pa no wo fa hwe so ma me hu hwe me hu bibia wo if you win the penny mass bla make my cancer you win the penny mass eti ni nya chie no na me be ya wa wuni me to fi mu fi me to fi se I don't see kwaku ado abepie me wo fi han mu sei kwaku akwa ai na mam bro nya de wudi me ni yes ya na metie sei ya na otie ohu ohu ofe nyame ase sa ohu ofe no ohu ofe nso na magi ntimi nya ho nkoi me kwa mi se friend magi mpo me yile onim se friend magi na onim se friend say oni je ni ma yef me na tan ba me nshada ne ntina sa ba me ni ma me ni ma ne fia ba me nshada ni rendi ma ka sa oni na tina enfie be say almost 13 years ana onim se friend Margaret me yise ne enti wo frame me obo se je ga me nim onim kasi me ni ma bra nyankopo ada undo no oh anda me no you ase de do de so obi kra ye ho number bia hu nya obi timi don nti se obi am na me don pa na nkomo ben na ya oni ni di se de won sheda nim no enim se friend Margaret fa chon komo e fa se hu na brabom se wonu obi tina wo se wo hu na brabom nsem me sheda ne ntina e pa nche se me na tina te almost 30 years e Jamaica no ba me ne ntina e se me ne te room ba ko be year na some years me ne ntina isa on ne ntina sa okay ne braben na one ne te na wawo ne first born se wan koto ne din isa the first born when to my friend ko kutin nti minim se man to ne metu ne din o to ne din ba the first born no o me ka se me no lie me ni obi a me ni hwempo nyame mpo nem se de maduru a bia wo hu se botin a so me ho yo o hu mi asem ye kama minim se obo se ne no kra na wo kom minim sa the first born no na mi sua adwuma de me di kra na me ni bi nti no me wo no ne be den se betimi akoto ne din se bia me spend this ka bi eje akoto akra din se de bia na no krofo ye na me ni bisa ba me tun ne din ne to me bra pan na ife no otin na die nti na ono oba ati na one na wo na wagya ne ho akọware oba afoforo be ne no etem ka se me ne nse dan tonight se one na wo be gusu kra na wo se bi se me na wo foforo mpo wo busu ane na wo dint na wanya ne ho ade anhye ne ka wana akoye oba afoforo ho ade sepa tama mi hu no let me so because that time na me nyama chose me for okay bra Nhyira 104.5 FM Facebook never hear ejado ejado abanti ubetimi join here live ewo Nhyira 104.5 FM Facebook no 104.5 FM oye bema kama eno nti se opese wo hu ejado ene Margaret atiajo ne demo so onimu mpose onimu da enya obraju medi anka onimu da se oba wone na wo miensa ne yefre ne Margaret aha no obetie de onima ne afia nanso one natena emfie du miensa 13 years enso wonim asetena ben eno no agesa wo ba Nhyira 104.5 FM ai no aba behwe ejado udin ba ko ne de sei FM bom eno kana manfo bebu ado no ko bi hu bombi no mbehu bombe ai no bi behu bombe no no mbehu o performance nso ade se minya ska wo me advert nyame abona me ba ha se de enimonyam kwa na aboa me se me advert ma me ho o ya advert ma ho se ka me tibe bia me funka wi na me de me ka gigigi sa ba dua ho e bom me ka adwuma be na wo ye be mazini ai
2 years o mazi me IPT nye bo ho nsamna ne kakra o se fe o say obi hu because me said that nye pa me ye ira force mu bi tuma da nipa be hu aka ho asem okay yen to a case ne so adekonti a wanya ne ho ade na wokofa wo fewura ba emom ko hye ne kawa that's it adekonti a mentumi enye se manya ne ho ade mpo me nkan sa tama me ne no me hu no na fie me nimu ne firi ho no friend ba ko bi obetena me nchen ne friend Edward ntino em se me ri ni adamfo bi ba me fie se onko boy na ntofon ma no ti phone no ko to phone ma no me se to phone no PZ ba phone no mu yisu ni be pass be 2-3 days em se phone no papa na ode esa ba fa the phone esa ba back ti mu ba ye no na ge ne sister ne nam me li ti mi hu na me so me pege na ba that time na emi fie nye hwe kura ni fie ti we na ge ne bo mami papa din chire mi ena me so because me papa no say ebi wo fi na na ma ho na wo de pen enye ne sa me ka se ho na de pen na se donim ba me madwen me fuk madwen nya chire me say ebi ni ho nti maybe say se ni fada na no dia at least me di sa na pala ko film a magi asem na u kunu wo so onim se efra o Margaret o me nim da me yine ada e wudi sie no ga cha dem na den tina be ma on ne ti woni mu abro fudin de oni ma ya afia eye de ntia madam ba to bo wonim pa wonim se sa na efre me onim se sa na efre wonim di okay mi kontumpo de ye ba nya misi ni pa se mi tin chan kontumpo de so se mi nim na misi mi nim a mi de mi nim so se mi nim a emi no ntimi se da insight obi adwemu ba mi de mi nim mi say ye boss age ni mi de mi nim onim da mi se de the Margaret brother okay yeah quite was etiye na madam fo no ye e ka kire mi say oh se me pena mi timi na kasa na me ne di nkomo etiye na me maami a mi nim say ye me maami no ho asem na mpacho mekin maami oba me ho da ku pie ko na maami no frame say eh ohu ni pakura ko fa ne ba na ba fi hai se woni mi na ko fa ni pa ne ba ha na asem ba e be che wo di watu because o maami ni se me ni bi well kan na say krabo ne se me ne man fa anye asem na me no ho sa satum ya ni mi su adwuma pa cha sa me kan mi su adwuma ti mi o ma fa de me ne ntamote be 3 months ina ba kace mesa wanyam em fed mo ba ta nam ase nam pese mi tukwan to wai na me so me kwa pese mi tukwan na ni se na okay de we am no stop be 3 months de e de na okwanyama o sa de bremi na se woni ni jaye be 3 months ti na o sa de nyinsen bai ti mo ho na wo de beto me ma me enim me pacho me ba o anti agi esi de na be ma de oni na jai boso me miensa na akofa nyinsen ba e pacho no ye be Facebook na sem na make ansiri ni ani abre o me pacho asa wo be me ni je frunku aba wa bra bo nya be 3 months o entokwa ba yentam ne yentam tete yentina me na menim se menyem se na menyem de na ntokwa ne bae asa wo hu be me wo abra bo nyina asesa ada ban sesa yo de na ntokwa ne bae na wonyem no watena ho no ma boso me miensa ansa na wo de ba madam pacho me ko no ko me ko no akofo ba na me ni ni jaye ti me jaye me na menim se menyem na me na menyem bident na menim se menyem ti na me se chima fa ho ti mi sister ti onyin se ni nyina wo chima fa ho ai mi sister friend fia e friend osu a nti ono na me ye na me se sister me no fa ye dudu menim adekra me no aye me e no ka chem se me enko hospital me molo e bo akwa molo na me no koe na ko cheke na 3 months 2 weeks e no mbe no busa am se me ne ho ananyem na me boy ni di me ni sister na e na call boy ni fie na de ko tuni ma na ginyinsen no so ginyinsen be 2 weeks e no sa frame me phone so say nyinsen ne nya ne dia nti ba me fa nyinsen bia ensi fie ho bi papa sa busa me ka sister pacho me ba odi san ko me ko me de odi nyinsen ne ba ye no
obudi kan ye oni sister nyi nsen ba me ka se nyamia e na me maame o se me pa cho me maame ka se obeya me ko fina sem ba me nya na ko fina sem ba me nya problem nti oni sister be du fie wa na maame ka se waje nyi nsen no because on se maame ne ba me ho fie ho nti waje o kan ye na me so me ka se because wodi wodi ka tu fina me nti masum eti nyi nsen no kura ni mu no o maame ye se wo be cheme de matum because that time na didn't know abanyamo no nto be cheme de matum ba me hu no nsi adwuma no on school so eti nsian kanya me se ni me free asoma so ntina ase ye ho no ye mu na ase ye hemfie se me na edi manim edi ne ko pa wo se o mu no mu ya ho mo betena wo no na asase so nti wo jitum e ma ne wo ye o se wa abofra ne wa metu ne din o na kan me metu ne din fe ko kutu nti minim se ma ntu matu ne din no kula no na won hweme no won fimi first one no won fimi no mle misika ko me se me wo ye okay na no ba anyi ma won hwe no o na kan me minim se me sha me hwe no wa ne kan di no kure wo bia no no o ba me na wo ka ma ka che kwa ni misiri o won kan no kure na wo minim ba bia me hwe ne dantina ye di kumo se nipa bia me se dan kwasori da bia ba mitimi mi on se edua boso ne so nye good eti na brother bi di kan for no me kasam kasa ade abeye best as ni patima edin se wo bi hu ne yonku tim wo bi hu ne yonku tim o hwe no ma ne wo ma hwe na ka me hwe na ko be di akira na ma wo poli abedi mi se bia bibi so ho no wa wo hwe o fa mi nya kan kwa chiro mi ni ya me wa se me na ma me bi ha o se me ya kama bi kwa na aboa me ma me kura sa no humi because da bia se ya na mti do humi a on ko be suspect se ska bi shimbutum mi mi ni re bi bia ni ho shimbutum de mi die kura ho den ba me ntimi nya me ho finfa nante eno de enti first one o hwe me hwe na wo bia mienu ma hwe no mala mo ya to ko miensa no miensa na to so no na hwe me na nya me hwe wo de ya enaka wo bi hwe de ka hu hia so sa de ma ko mi ni hwe ena so nya me hwe etu sa de me ba ko de ma ko waju udi ma ko ye hin nyina ko si ba bi enti ya na de me ba no me hwe ugu so ni me wo yo firi akwan metumi akɔ ne fie de sia o na ko da metumi akɔ di na chi so won ba o tumi ni ska ba de ha dan na ena wo be peska fi ma obi o ni ska ha wo se sia ya ma ba he wo se ba nso le no kwampo no ni fie enu enyumre enya enyumre me ko no ho be fa na 15 mo ankoto wo no me ko nye so opi ami duo me ba o to so mi ni na mo usori fie ya mi sia ko ama do so sa be jo na te fie ena me ampo 3 days ina me ja no kwan no ba no na wa ba no maniska Oba ni ska go from Oba no o sumi e head school Oba na ma ni ska mato akoko na ma de blame say ma de blame na o pese oba ko unje ma won continue e bia be blue ska because me e bia mato le kwamentoy ma mato pa bato bibia ma ho boa ne bia me pe no because ye won kwan me no wawo me mi tiska ko to atale kwa mre oba meto ase me to bi ma we mato bia ma we because we di ma ba ha no me to bia ma we o de me also de me ko be no so ye ni problem e ho ade sister our yeah TC obi afọ bo be bo no me no me yilo ti yen yesa me yilo kran ko de osema wale ni nyina no me fo ba no bodam kra me nya nda me dinachi because me na ko fa no na enem se me nenta no ti say you ba no onyi nipa bia oburu say so eso okay me fa cho mama na ase na mo akwa ba Emra Adom TV ye din komo eye Margaret and afen su kwakwado ene de wo mansem aba be dan yen ai Margaret say woni be ma nete na be ma na one nete no 13 years ni be ma no eja ne hono makwa akware one ne wo ne first born ene okware eye ni frewura ba ono de wanware nenso still na be ma yi oba ene ne beda amoma wo baako mienu miensa a etoso miensa ne de wo se wankwanko yie nwu a wontimi hwe no fi se wontimi nwu awo bebre eno nti magidi aba beda ye ko me sorry pacho man kan say wada roma bacho say me pacho ko man kan say wanko yie nwu mentimi hwe no o yire na eka nya sada me ono na eka de odi abeda ye na me ka ho asem enti wo yire na te wo no se nya sa na te a no ame ehu se nya sa na te me kan kire ni say wanko yie menhwe no me kire asembe na okunu kan asema me kire say me pacho me ba asembe na okunu kan madam o say senyin selman ko yie nwu a ne 10 pesos kura no on fa mame enti wadalo ma wodansini na because say you remember bit me twantro o bit me twantro enti no say mo kan wodansini wum man kasa me say e ne fese ase ma wale e na oni hu say me na tena dada me ware no ti ase competition as woni me ko ase we so wawo won so pese ofo so ase obewo man kasa onko yintumu na me hwe no we wu ana we yawo san na ni je pepe busa no mba otoso miye no wo ye
the 3 months pepe na me la o kasa ma wale so wo nta for that time me practical me ma ho cha me frame na me ton ye na me de be hwe wo mi ni na because wono na ite o se man ye me ka me ni hwe ba se man de japade line tin obi a se aso wo challenge because to mo challenge wo ho we wu a na we ya se me no me nya obi a me no me ti o na bu se nya ya we se me ne ti o ire no me ya say onu me no amutu no ne de o kasa ma wale ni na me no ti ka no kra ba akokra na osi wo no me busuan forum so the family phone bi wo ha na me ba choda ana bia ma ha se bi wo ha o metimi aba o me ya mienu we ne de wa ware no no o mu nyina ma wale busuan bia so ni me se wa o so won ware no busuan bia ni me se me wale no ba ne busuan bia ni me se me yele ma wo ba ko ma bokokoko me wale ma wo kokoko na kokoko na o de aware na to enye ne yere enye me re no ba so obi aso me me say second one no wonye kunu ntino ba so wale no ka de ba kokra ya say wo asembe na wo kan za reja me neska me de be ye no ho ade ba me neska ba kokoko ana wo ba ma na pa nyina ya we say adawro ma tinu me phone ba cho dum ne mame okay me se be bia me tinu me nya nya bia me neska fo nyina anim no ni busuani bia ni wo ni me busuani agi madam oboa me busuani bia me nuan ko ni mo me nua ba me first na why no ko bo ko ne ma me papa mo di se ma gem me nim se agent me nim obusuani me nim wo mu a e fit 13 years me nim wo mu me nim wo mu so wo busuani fo bi na busuani bia ni nim me nim busuani bia ka ho bi mu me nim obusuani me nim wo mu ba bia me hu free emre 13 years me pemo ni se busuani me nim so wo busuani bi dia wo fa wo ma me hu ye ba ne busuani me nim na me ko fa no free se fie wo de me nim wo mu nyina onyimo mu nyina ana mo so agi atum se ne ntena me ma me bibia ya we me bibia ni se me ne nete enti die na wo ntia wo se we wo no wawo e ma de ajapade die na me kasa me bai me nam me tika me me te so se me si fie o ma yeden ya ampa se me kura me si fie ba me nuempu se ya ampa se me si fie kura na se bia me fasa ma me wu kura kwa busa se bia me protocol de onimo ozu ka se me si fie de ka se wu kura ha betene e ka se wo mu so won sa de wo makose kwa kire ba bia me dan pusi ya na me protocol wa woni ba bi ko because e bi se ka se minim ne for man me kura minim me se de wo se nim me bibia esa na die ntina no oba tie 13 years so ko no onim she abrabona ya di wo wiase o ende me o de be se hospital wiase nti ono abrabona wo mu no on pusi so bebo ase o pemi die na on pusi pusi ne se me meti wen me kwa me banya na ye manage se bia kama beto e bia me maame a me nim se onna me bia we hye ne kutupa nim se ma beto no ha se me meti wen o de ma ba he ye pa because me so kama de maame be be sin but that na akonya bia maaye me busu ni bia ni obo me wiase bia ma mo wansi di da o ma bra bomu da eti se bia me metiti mo wiem ko me po me ho kra no mitimi kunya ska kutwetwe ska mama se fo me peska kwa kutwetwe just 50% menya busu ni bia ma 56 menya busu ni bia ma bi eti de free ampa no me almost 13 years me tese me kan mantri ya ampa that time me si adwuma me de ma o de busa no ate busa se ska bi so kra da ska do se na me dia ma wo no ankasa and then de on kano enye no bebile basem by the nyama ketenkete ne so ni pawe de do se na me am dia bre no still wo fa bi ne bibi tema me hu se aburu 2 weeks class we die wa try se we de ko yi bi na de na wo ye na amfa na me ebia me so na sene eti me hu se me tokoso a me di achi ya lita me so ma bra bo no ha be kachi eti me so me ye se wo na wo ne die me because me feel se me hu no almost 13 years me pemo ne me yi class me bo ka se wa fa be ma da me hu so fa be ma da me ko me hu so ne be be gwaje be da na kan ko me hu se committee tuka efim fia na 12 o'clock 12:30 etimi ko boni punum se bi ko da ku bi fa me de me hwa de se bi ku na me hu obi a na ka me jane chi die me hu so be bi ku na na 12 na okono at that time na no yire ne wo ho me ye na me ne tie no wodi kan when dey me ya just awale na mwale no na me o me na me se me hu se obi ya ready obi ya we se me ni weti eja tobu edan na oba ni tim wo na utu aka because me twa da dan kana nyam betwa ka me 50% square ni utimi ko ho 11 12 ne koda wo oh mitimi ko ho because of so mitimi ko won say etem say ni family na me ni wona say minim na busia ba ni family na me na me busa o say ni mo for say omuno anyina agema tum say ebi ni ho nyina nkra me nya kam ne boa boa enti dan na wone wo ma ne tim no enye wo na wo twi adan ne ka ba wo ko ho me ko ho anajo mitimi ko ho anajo ene ne koda wo na wasa ba mitimi ko ho ko ne koda an mitimi ko ne koda o ban so a
no man 50 cedis. Oh, this uncle name it. Me okay man wants to declare me problem. Say 50 cedis the money. Eja tie. Asema me pacho me ntwa want to was say the be a man 50 cedi and I man 10 cedi me ntwa sa born into because me duma me no e me san duma na me ye. O se oba ne mpa adwuma. Pacho me nya ba adwuma da wo. Minim se wonya aba adwuma. O se oba ne mpa adwuma. De wo de be ma ne bia na wahye no. Na esi den na oba ya han dan na wo sika nim na wo kom. Wo ba bi onya sika nim. Because me kan bi o ka check check open han dan me ya we open han dan ma no. Enti wasi han dan ama no. Na wakodem asole. Oh, na se panyifu bi se wo kwa wale a se wonya ka fa kom a wokum. Se wo ko no ba yi na wonya ka kam no ba bi me nti se ba bi wo no se bibi adoda dia wo abetime ko di bi me na yi. Anam pacho woni ade be so bet mi bo be ma enye be man ko asa je se no oba no obi na me mi obi wo ni so obi mi so wasam mi so mi bi enti mo boa mo ho yin ne boa ho na me ma force wa me ye mfa enti mi nim de se meduma me ye na da robot mi agai hono bi pa no odi achi no be di mati no betimi ma ye enti wo ni sam mo boa mo ho e na wo gya ne wokofa wo fireru aba be na mi fireru aba na waka no ono no me ni gya ye di emfie dodo osen ena mkofa no e ya pase mi fireru aba fia me ne ko tem kofa nipa no ebrobe me ne ba panyin o 13 good years bi fireru aba na waka sama wale no afena me ne ba panyin no 6 and ne year ne dua no nya 6 good years eti fi dodo se na me nunu eja ya salo ko fam fireru aba no ne fireru aba ko kanda tem ko no so ono kana ya kura ono o be kana ko no be ko nsu nyina ma ye uni we ho na fireru aba no so hye ho ne ne me hwe kura no ne fireru aba me ne ntina da be enti so we na on na tena chenti ye de na wo san we hu ko fa fireru aba na ko sha ne kawa me ha kura me na me hye obi na se me hu na me pe na me na kana obepena awoni pa obetimi so agi ohun se oni efireru aba hye ono hye ono oni fireru aba nso hye ho ona twi okay agi madam lo ne fi on kan okre boy on kan okre baako asemo embe ya bikwa agi ya say ohun kwa do wuntimi nkasa madam small problem won say asa mimi hu nipa bia ni ho abi hu menye megere ntam asem enti bi kwa na be bie ato na amafo nche de hu because ye bani odi nkomo bi say oye nipa bia anya me aboni bie ni wi ase wonye nipa ba anya ba bia metimi aso me yin saso na ko e me no ba metimi fa no ko ba bia man kan kra mboa oba wo nhye ne kawa onya oyere no je me say me no ba me say me no ba so nya me no dia problem ni wo so nya ne ho ade na da say ho ade de wonim say bia no nya me kra cha de bia na si a bi kwa mo me nya ska no metimi no ade be na mpa cho da be ni wo na oyere panyini we ana we na ye panyin megere panyini zedi ma wale na ye panyin say wo kom lem ni say wo na ma wale na ye panyin enti na make say wo nware ne nim mre no so nya oyere ni nya ye so wo no odidim so wo ne mentia me de me ni ha obi ya wo ho ba me de me say me re no so be mo me papa ni ma me tire mo wo mo 9 ma kuma ko 9 ba wo bi wo anware ba say so me papa no me ma me so ne de me nim say ma me no enti nya wa wale me ho obi a ma wo me nyina wi a kira so me wale aware de last Nhyira first one the why and ho ade wo mlem na second one here sister obi a ko didi ko ba bia emo betimi abanka kakra first one e bi obetimi pushi ne ho achen wi ba so me ni we nya e it's my first one ho ade a enya bone kwa so nti na me ye ne ho ade we kura me ye ne ho ade ono kwa me nti me ye ne ho ade madam oboa woni me jai o ka chem so ni me jai sesa no me nyina ko na no jai dia na ba nchen a wo ma me kwa ma ba nchen me ye dey obi a me ni wo jai na ba me frisa me nyim ya ka che o ba me so ni me ho de bia me ka sablam me ka sablam asamo sister me ni nya ye madam oboa woni me jai me ni na jai training tra obi na ebrebe na auto aduo ma ne say ne wa ye tatanta oh mram toje almost be 8 months ni e ko tena no ho no sata me ya kasema ware na me nya small problem ba me no sa na se bia me ni me toje ko ma no me ni o me nya na tie ba me call ne nchen na me free se me ba ne nchen na me ni nyina e be se ten se de ohun se me ni sa me re na tie no ba o se fi o mutim no mo ha dan se de nyim kan ha dan no ma no na me fast nya me kan nya se bia en kan no ko me pie kura no e bia e ho no area o me hu se me re any sister ya we ni pasa me ba me kwa tole bia me ni pa me fere ka ko mu ni pa doso ma kan kwa ncha mboa te ya na o fere se we ana me ka se adwuma a wonye ni nyina me ka se o fere sika na e meto dwan me ni o ye adwuma se wa betimi dia to wa wo ni padwam ade eta me pe me force ni me force se so me miska bida ade bi so wo kan se me bebe me ha da me so wo ni ma miska ade we o si dress de we o kra nye ho kra ba ko kra ma kan kwa ncha o sa abre wa ma wo na so when me no to onye obi be kan kire wo o sa abre wa ma me pa and it to be force no na mo no ho ye kama ka because me bibia me smith me atama no me tin to ni bibia o
enye kontompo ne bia mtia na me medwina ba bi mu ya ko de me ba ya no de me ba wo se ya na wo tia na se common pabo akere what ka me to me ma wo che wo se ya na no wo tia ana se wa wo hwe ne yenti na wa yese me hwe ne wo bua wo tia wo show me de wa ka me wo ma sase dia me de na ka ba ka me studio because am ho tanchen bia je me bi no ko no ne ho ye tan wo je se wa ka pese wo yire ho ye fa wo na wo be siesie na ma na ye fe kura me pa che wo kan e me de wo se ma wale ma wo miensa ma so wo no wo miensa sebe ya wode me ba he saa na so ma nyes kan ko so so ni baba baabi eti se me chema no so bia so eti mpa me force say wada ro ma so betimi ayi bibi kakra o ma baba na di na go still time mo so 4 o'clock ahomache akoche obi pan no eton meniska ba betimi abobosia be 20 million pan no dete say ma ka o so 4:30 what che fie kura 5 ahomache 5 o'clock akoto obi pan no kura me ko ewu a menyin se bedu 10 million kura me menyim bebe mo je mo nyama ni fridie ba ni pa miensa na hwe pan no ba ko wono ni nua keto ka no ho owia tibia ma ni nua no na ba tibia ma wo nti se pa na de bi ode be ma wo ena adwuma na wo ye no se first wife no de oyire ofa ne ho kama osiesie ne ho oh mani gie no ho ye wani gie no ho no ma se me die ye bia se wa wo die bia eye den a otimi eye ma me eye ma wo ti sa na nka wo pese wo se pe me pe no wo ye sa je ma me wie o pe kura na no kora pe wo je nyaka anti agi me ma ba wo be show bia ko na me pe sɔre na yɛnhwɛ de wi a wo sitie ɛno na mepɛ de mepa yɛ na yɛnhwɛ de wi a wo sitie nti a wo kunu sɛ wɔ mpɛ ne saa mepɛ bibia wɔ na ho de mepa yɛ no anti agi keka wo ho fa wade ne kuta fa kuta wo kunu sɛ ne deɛ wo mpɛ omempe osabrewa ma oh enya abrondo se mani ni se ho anu nti Brian Nhyira 104.5 FM Facebook akwa do se no de nka wo mpe se de nka ono afa ne ho kakra na nka oba na afa ne ho kakra eyesa wo ne na ma ase wo oni abrewa ne nam enya abrewa be mani ni se wo fa ne ho menya na abrewa mani woni nye ho ene ebrai be hwe agi Brian Nhyira 104.5 FM Facebook no na be hwe de we ositie ne kun se ompe ne sa kwakwado se won pene saa enka wo de kakra no kura no betimi ahyehye ne yie ama na ya akono nya saa na wo pe no pepepe woni bi nanso kakra wa no me ni hwe ba mpese wo ye ne ho kama se sabia me na mame no beboa me amfi me ko ba bia ano di ene amumra Facebook Nhyira 104.5 FM na mumehwe eya ababa awayi bra ai wo sa abrewa me ka sa abrewa cha me se mani nye woni nye ho ofa ne ho enti so be ka sa me ka sa me se mani nye de wo ofa ne ho ne mani nye sa woni nye ho pepe me ka sa enti wo gina wo sa abre ya so ofa ne ho wa gini lazy o mpe me se me mpesa me na me mpe ai wo se wo mpesa enti mum nyina mum yemra Nhyira Facebook 104.5 FM ni emehwe kwan a agi betimi afa ne ho ama kwakuado ene atimi age ne ho Brian Nhyira Facebook 104.5 FM na behwe agi sisi kwan be na abefa so abefa ho ama wukuru ani age wo ho ada me mpeni biem o mpeni biem me patcho dressing ben and ka opese ma mi fa ne yemo ano no ntimi fa ne dressing opese o fa se me nya uluman on fa on pen dress se abaya me chan abaya also be one ma on a type of be on shirt trousers on nya dan na yem bua na on dress se de wa o dress abaya pepe simple to one say trousers but o dress come on two percent of fun o you penny de ofa ne ho se de woni je de me pena me pe me hu se de ofa ne ho na ni je ho no ho sa woni je o you penny de ba kitwa yi de woni nye ho enti woni ne tin na ne dressing nya wo feda ni pie kura da o pa bisa no ade ne dressing nti be na na ko baby timi madam fu bia invite me some na baby no ani padomo a me na fofo obi wo a obi kura boa me mensa koma no so me tin fa no be na bia metin nako enti pese wo change ne wona no yeye na me so tin me di mechi se me bi wa me kwa me so bia me ko manim kogu ase wo ho agitina se ai o kru se wo dressing no ti won ti mi fa woni na chi nko baabi abia wo yonko bi wade mpo mitimi mfa no ko baabi ada wona ti we bisa no mfa ne nko baabi ada agi mfa nko baabi ada o ada wona ti we so bo so na ko baabi on kasa ana montade hwemu nti ko ye kura mani nye ho kura woni nye ho menka mani jodo no ho mani nye ne dressing ho sa na me pese meka se woni ono de woni je ne ho pepe na ndewe osifa ne ho no na woni nye ho no aginti ye ne dai
ala me metimi ne ntina bi wo sisi sanyo enye dem ono na e ka so oni ni nyae da bi no ba me no bi na wo foforo wo me ko adi sei e da me ne da me wo ba hebe da me me hwe da ba se misika bi aba ho de me sika bi aba me wo na so ko wa se ho because obagist one me gist ko me 50 free me ho aye wo ntimi ni ma bi esika ko ye me sika bi ama me ho da me nim ba obagist 650 free me ho nti girl sister wo wo yin na won tete me ko ngoti me ko oh da me oh kwa mi hu akwa mi yise na kwa na me ba panyende akwa ni picture class ni mo wasa ohu ne da no akompo akote me ko mi ye no anko na makwa me nko sa wo ko se me no ba mi ne da bia nya aso yi afia so no waso ne nsa de na ko boutique akopa atale ama wo si atale bi se be nkran so didi wada roma ani die mu wada me se atade bi se ba kumpo na wo be yi wo si atade bi se na me penti ye adwuma na wo so fa to siesie wo ho so ye wo betra nya wo so ye adwuma me te se wo kasa so wo pebele pa wo ye adwuma wada roma se me tibi bi sa me tibi na on pebre wo bele na mo bi adi kwa na me tiwe se me ma spend me time na mo bi na me peska mo bi adi a ana me ni obi mfa me di obi achi wo da me tie me di obi achi na me ye adwuma mo obi didi ebe de me nyeska me di bi hwe me ma wada roma me ye adwuma ti obi achi ene be me di obi achi wo na adwuma wo ye me kwa na makoso ni mu a me ba na ma 10 cedi na ma ba me kwa makoso ni pe ma no ebe de me nyeska di bia ka abere wo no ne ma no ente pe force ko no force wo bete ne ho no no atimi di wo no so enyansa nyame de ma na ye adwuma no so atimi nya wo no ne de because wo hia bibi ne mpabo ba ye fe na 10 cedi abetimi ato okay agi mami musa o se enam panu na wo toni nti wo nhwe enkura ne yie madam obo ankura me hwe mu me na me busa onye ono na ebusa madam me hwe mu yie na mpacha obi o so di obi 4:30 5 o'clock e de kwan be na afa so hwe nkura o baketo ano kwan be na afa so ade ne koton panu wo gya ne ho ada ebu ha me de ne ko so sister bi wo me ne da ato me dan ne so ona na me di ni ja but sister no se obi ada ne dan da room se wo mani sika na ma eja kwaku o si sika ne ma enti ano na obe ya kwaya ala da be hwe me on first come ma o me first come ma hanu ma ha radio station kan okra ba okra ya tam se di nyam na ne no me ya chebu me dua se me ma osika wo de bum dwane kumi se me ma osika me hwe me first ka bia ma because wo mani sika de me ma ho boa eso se me ye me yire me de ma wo ma we ya be boa me ena me de ma week me was every month bia no me check for san kwa me na we me ka ho a me man 400 cedis because na 100 week bia 100 cedis am de ma no agi maybe 100 cedis ba achakura kamu ye bia week ba ku bia na me because nyanga bia me na adwuma na me ye me nya ba adwuma dinya bia ba me say week bia man 100 month bia no every week bia man 100 cedis it's a month 400 cedis me ya away some the man ba bia week bi wo betima ko bia ne me scan me ho na ntimi anko nyu se na bia o de begina so say me ba kura me patcho ba panyo ya panyi na wo ye be betena security ya wo bi se bi do bi ya na atasa para na tai be discount mo fa ma tiji sa me akwara ba me ho che se akwara me mo akwara na o mani scan me ma ne fa akwara ba me ho che se ma me ma me no ba me ho eti na ka me jese ka me baby kura na akwara bi kan wana ne busuani bia na bia ne ho nipa bi kakra bi ka ho na bia se mbo na echia because aha be kan bia anya no kure so be kan bia anya no kure because you be betrem a obey me dem ma betena yi mu a asa ne bebu wa bebu wa metimi aka na obusa nipa no ebia me di say me yisi enti busu me bia ma ne 400 cedis busu me bia ba ne every kibi me say every kibi ho ebia one day bi de betimi ebia na akokam me ko nya da bia na ebia weekend besu ne bia ska wo me ho ba me de me say every week bia na man 100 month me man 400 cedis sana de manu oh madam o se me boa me ni bi mu kwa na ye madam o enti ba be na so mo se de o kan ye no kure ono na ye oba no so di sika ne ma me pa cha me boa e ya mpa me boa bo be na won se ye no kure be na me mehu agi o ma wo sika madam o boa enti o ma busu me mane nso mane ma bronya o de o ne ma abrawo bronya me de o hu se me de ba ye no ah bronya o de ne ma abrawo me de nyame ase pa ati bronya me hu se medina ba hantina medina ma afen so ma ne mbra onya mada me kas ma bisa me pa chunya o se bro nyen me hu so de me ma ba hantina me ma to mo nya akokode abele no last year me to aponchi ma no wo de ka me hu so me ampa o ye me nya te de ba ku wo ka fo so me kra me na so me te de na on chen me pa o wadaro man pa so na me tene chen last year me tene chen ena me ma ko to aponchi kra ka me yiri wo da ka me kokra me so me se me de me ye nkwa ke to me o ye me ja obi mpo
ana me man makota poncha to bia me sama na 100 so sika me dia man no eso kra TV fa koto to si ni me kunu wan fa ma to ama ponche no sisa ka de wo na ba mu kura se na me befie ma tibi kura ko manim kekete sita obua wona ne na hofo ahwi me flare no ka chem se wa men wona ne na hofo edit into wa men won ka no kro won ka no kra ba ko ba so ku na de diabra na ade anu dia na if you are no ahwi o be bi o ni o so di si 8 months me to free me to free e ko be me kwin me tena ho 8 months me na bitwa like be cho bibi apa frefuo odom se kame nya obi la be kwa na otua kwa na otua me na mintua bi kwa na otua kame bisa da kame probia se wo ye obi a onim ye kakla na kame wura se munim ubusa bibi a da kame bia makohye nipa no because me ni fi okra anya me timisa niska kosi obi fon so me timisa niska ma obi na kame de mani na bia mabusa nipa no kohye kakla ba me bia afi wa metna afie hon mu nti aye na se ne won kwa na mete me de mete ate anya me nti ba bi fa ko ot emani emienu ni nti kwa no aba ha ma kwa na yensa ne mienu omo ye miensa ba ku nso wai agi oni ba ku na tie ana ba ku na ba ku ne be ana we madam enkan ba ka o se me ye miensa o se enkan o te kura na o kura so ye me yele no ana me bibuja say me de last year kwensu kura me de enyema kwa be wan ebi kura na se that time ne wo kan ye me mpre bi na wo kan kura na ebi aduane kwa ka menye bi ani ompra ne ma wadwane di wono ne kenta me kasa ana obi me no te me yele no ba blows ka ma to bibia blow komo still kura no timi afa bi answer me mpo ahwe aginade na oyesa madam enya me kwa bronya ne mu no timi ko di ba bi 3 days 4 days so o se enya won ko anti eden ye wo so okoba wonim shift ne dada etu he mu pa na every year bi am tap on kura kom etu he mu pa na yi akura na this year ne nko yi kura wo na ya amon akokọ ne ko ye ko hu mo yi we kura ne nko yi kura ti afi bi akwa uma na ponche o me kum bi kura me timi to akura na ne de ede ya na se pande ne part koma no ada gi enya no kura enya no kura tira me say enya no kura nya obeta ho na to aponche na o to aponche enya no kura me say o se kura na tam se na agi be me wo don ne pa be me wo don ne papa me no ne bia mo wana no uno hwan atime ne so kwase wo si wani so o bi kwase ati wani so me sister nya wo de unya no me timi nya wo da asengu me timi fo bi ni nya me nya bi wo mabra bo mu da enti obabi obefani biano ne tiwa obabi ma fani bia na tena sa je me ne ma me nu awon de me nu mu na tena sa ko pese bia nya me beyi beto ne sa fo to unjai no me nya bi wo mabra bo mana wo boa me boa so me no na tie enti me boa na boa ni ona me na tena me nyim be si samle o ta de problem bi da ona de o kase ma 1000 na wa benya ne ye nyina no understanding na onyam no wan ba hoda wan si me ho me di ni san tu me ma da wo hoda me ba me hoda me di ni san tu na ni mo ba ho ba pen no odo do koi ne mo sam ne si ena ka twa de bai na mo de me ho bi olu bi ko da wo twa to fo ka mi twa bi me ma si unche da onyam no nyina wo ko gugu so kama madam obwa asemo wase na wo gugu so obwa wo bi olu bi anya mo se nyo no no bedada ti wo nyemu pa wa no we o se so wo kra ble we wo ko se frame phone so se enam se me kan ko enti me ho anya frame say wo de me ya koda hospital 3 good days with me ngo o musle me ya se be bi na me na kwa me nko me nko sane because wo da ho che wo bele na so me ko me ba bia na me fa no ko ba bia because me ren no me boni bia no mi tiri na wo bi no obi te kama onye ne boni because me gua bokora kan say kum obi on kan no kore ka be frame phone sa be frame phone say be bi na me de wo kwa me nko na nko sane say in case obi timi yawo ebi ba onyam no wan tanko gugu so ntina ma no ma se dan tanko gugu so ba na ba da ko bi die ba mienu bi die o ko de ko ma ti obi sa no agi da mo boa ba ko oba ba ko pe agi wo so wa ma me gugu so afide oba ba ko no ko kan wo fo anana o pe no dodo se ya ansa na wawo agi madam we are mutumu we free akokora so na we omu omu sa no bewu because mi nya no enti mu ba ente mba se ya na because mi nya no unya no de bi me enam say you matter your tea nyame adom ko hu ne me nya de ko ya kama pa ai kama ti anyumi abeko ho e say ya kan je ka me kora kan je na ka me fa ka me manage ko ne de me hu ne wa ya kama me nya je ade previous ne nyewe enko ye kora so no on try so babo any person ne mbra babo na ko no amoa ho a sister me hu masase pa me nya obi a me ne hweu ba me force na me de mo bom panyimfo bi se be ya woni so be bie because ni panye school ko ne bie ni panye ko school ba me de mo bom panyimfo te mamani okru se anyumre obeba we 26 die men ko ho ne ba me se de ya me ni njaye mu njaye nti eden ya agi obeba wate
he say ohia no won nche meboa madam me ni nya wo fo so omo no ho ontua ma me ni na dai oboa madam ntimi ni ntimi bi de si anka okay wo de ko so de wo de be de wo de mpacho wo de mo kan yeti also ontimi no ntina biem me de me nya no de so do no be sumi no akon be be de me problem ono ni nsumu se me nya no me de me na tie me re no na da ben na wo ye ne oh sister me paso ma me so wo busu ntem free wo de enfo me to na de busuafo mu se bi se kokodo na wo free 13 good years be pumine da ben woni me jai da ben na me ba no ho be ka chense me ne jai me to me tumba panyo ma me ne papa nya to e tu ni wo papa ko onye obi a woni bi se kura obi a papa tiska 20 me ni ba ye papa no dan ko tiska na ko han e tu pebele plan go di tiska ma no se di 20 fa ko ye aduma na also buy wo be ka chense on no you jai wedding ring ko free on share me dem ma me na te wo me just kan no ho de ko se wedding ring ga ye de obi a ni pa na to ya wa se me yirisa no ye o a me tuma kra ni pa na se me ba ne ho straight because me wo me nya no mutimi ni wo ti se wo hu se me number so ma na friend dey ya because me friend nipa na me na wo kan number so ma na friend dey ya na o yire o wo hin fa se oh so what wo ni fie what ni bi e ho na o ti na foforo nso asa be ka ho oh foforo e me ka ho o mu mienu ai foforo me ka ho okay mama kancho say show max nso e wo ho my perfect funeral no bo modern a obetimi ahwebi ai sika no o sign up a 16 cedis 99 pesos per month and unti make am for my perfect funeral at the amount a kwine be na offer so opese ye we ye ni ma opese ye hihye adesie die ye ne fefefe kama anase wo hia enwom kro e we ye na se a bo modern ani nyina o hwe show max my perfect funeral wo benya bi ahwe se be ya wo nso be hu se ye we ye ne we ye fi se ye die ye bi otimi se yes ye na ye no make am for show max e ho na obenya bi ahwe my perfect funeral and nti baby awo bia bomodin ahwe show max my perfect funeral se be ya obi o sign up ebo no wo form 16 cedis 99 pesos bosome pe na wetua kel chako toothpaste nso e wo ho no ma ebo amofra no se be ya obetimi e de atwitwi wosiama wosi no aye fefefe mpanyimfo kel chako toothpaste na make am for e de ama na mofra no so eyi so kel kits eno nti baby awo bia wo hia bi e de ama wabofra no se be ya abofra bi wo ha twitwi ne se a na ne se achinam no emoja efri hon mo eba kel kits na make am for e de ama ene ye ne kwaku ado na afin so eye Margaret na etwetwe nkoma o se wono mpo wonim se ne yire ye fa ne Margaret age se obra won ahwe obra be de wahu se o yire na on ne te no na brof din e hye beebi anti magi te se de pa na apese eja ye ma madam acho e ka me call hospital me boy nyina me call no say ye operation ye 22 million wontua me ka tikani na o ke ka bo ma ye say Kani nyina o ke ka bo ma bro 30 say me dey 30 wontua ma ade ma wontua baby na me so me ntra me baby 3000 Ghana cedis 30 million titisika ena wontua ma na tena wo baby no wonhwe nkola no so eno na ope anti kasa onyam na me ka hye wano okuru na ti we ntika wo sisi e pade na wo pe ka no onyama wo e ka me boy ade wo kenyina wo sresre wo yehwe sa ade wo mpa biem madam mpa biem kasa e ka me hospital ka me boy wo ntua ma me wonhwe nkola no no ntena ne baby na me ntena me baby wo bo kasa 30 na wo nsum wo sei Bema nso se wonyai wo malabele oboa aha no waka ne sa akwa meni na gya mintim ni ntena biem na odo no wakata so ana wakata odo no so e ba chai tuntimi ni ntena biem eya kwa kwa suma me pa show ses kana ka kwa no se si e kwa da ro meni bio na wo je 30 ni na enkranke to na wi mo enketekiti ya miti wo manyi no wo de mbema me ana so mbeka wo da ro mo he no tama wote wo mo ena mintimi ni unya because dem sa benye mo me ba onchen because an kwana e de ya sa benye mo no e de mo it me su we enye yesi so so we jai wo ni nya ye aha ya we e bi ko me ni nya ba na de me nko ba ja de me ni nya ye oni ni nya ye so kwa onsi bo bi okay
And not come home. What you cry this week? I'm going. What's up, Beko? What don't remember number they come pepper. So what's going to mean? Tiama Kodawa, me free. So I could die. Why? Because we I don't see Yabasha, not yes, not the Obia. And also, yes, I the Babets when you may try a Emra. I ever had my yes, and I be getting I come up. We saw her Magia, and near our dish quote Miss O'Donnell, Nenso, a Yaubi. Aha, and don't see your mamma dear, and I entry a home right bar. Mammy Abidja so SC and Kunya, me try me more bosses here. Mammy can't show a second. The assurance that absolutely none can compare. The peace of mind that nothing could ever be better. The joy that comes with being free to be who you are. And the knowledge that where we're from can guide us to where we're going. Key, a tradition of smile. Yes, problem na the Prophet Joseph Mensah see the osusu say ampa. Nyankopon atie on Bible. And then you mean Prophet Joseph Mensah so I am. Yo, me that's it. The pacho, me baba ya. Oko university o Cape Coast. A friend of Faisa. Okay. Na me bay we this year. Ana time I lockdown me buy no. Obe few holidays ni bi. Nti abe me bi we ho no. Abe man so said yes akoye no. Na me se ope me bana aware no. Okay. Nti wanka bibia dada no ho no mana bana mu kan bibi kire me se ma nti yeye mosifo ye ware fulani fo na msi dobi ho ne kan sa asem kire wo papa no no ada esem so mo kan fia da bia na buza ante adenti wanka bia o se dabi ma emen kasa biu nti ewo ma na papa panyi frɛ me no odi asem to manim se se de wo hu nyema bi men kasa nkire me ba no na yenko hokora na msemate na mfra kure na me kasa ya ansa na ofare ne ma na osan ko school ho bi ntu wo school ho na mo eda bi kwasi ara bi me ko ayefro e wo kuro bi to aye de no so ndi me ba no na papa no se me ba no ne bo makasa mo se ye bestre na wade aye na ayefro ana me kum edidi enkwa omo se omo mpene na omo de soro ko no omo de frɛ me ba no tim ko du na me kuru panyi gina so den aja waka akura na semwa no frɛ me wode to mani se se hwɛ de fa ze ko fa na se na na akura so yesa nti e ka asem ye no ana me frɛ me ba no na nyumre na frɛ no be fa no fa na se na asema ya kama tuwechwe fia sana ko no adenti wo ba nya wona ma kwan ya nipa na sora ba so ba wade so no ma kwan nipa na ba ye this na am se abaye bia so asem bia nka so no me dwena mo ma meneme bia ma aso se et say na ka so se bia se di kan sana huko ntimfa wotrinye se ade na pio se de pio mun se ade na anye ni to de bada mo se aha mu tucha ni maso mama se ba ya ba na bade no ba man so ba assign nti we mu na ja bisaye bisa mbana beso be kan kure ni chiri ba na bisa se shafa woni se na semete se ma ja ya ni se de mu la bi ni na se mi sadia ala o yama mi se aye deba
Brother, your mom, so can't you ever say, a deep 4 months here, men some family. And media brem. And some video was in your media dancing, and I'm a betcha on ya. Tap, send. Hello, people. Now, Tap Send is finally in New York. You thought we are not coming there. We are in your place. So what you have to do is to make sure you send money to Ghana. If you're in New York, families and friends in Ghana are waiting for you. More send it. All you have to do is to put in your information, sign up on the App Store or Google Play Store, and then you tap and send. New York, we are live and in charge. No excuse. So make sure now you use Tap Send to send all the money you want to send to the families in Ghana. You know what I mean? Tap Send. It's secure, it's fast, and it's convenience. Upe open day. Did I mention my name? My name is Carlo Boss. The only boss with what that. Download Tap Send now on Google Play and App Store. Akwaba Edeba Abotre Alternative Medical Center. Yende no ye tuni din akupressure na ye kwan fofora yakosua ye de sayare e wo bra ye ngopane ne ye medru. Ayarfo eba ha nyina no ye ma won kwan mo wonka ne ye won enkyere ye. Na mom no ye diagnosis no wo won sa wodididi no won na ye de nantie. Yare bi ti say stroke, spinal problems. Yare bi ti say HIV a. Yetumi ye na yare na tuma firi ni mogya mu. Wo ye be ma na wa hoɔden wo fa mu a. Menye so mu a me ye diagnosis ni nyina wie no. Na maka kire wo say wa hoɔden nye. Ye treatment no won mu ba no won mu seresere. Yare ti say diabetes, cancer, fibroid. Yetumi ye na eno ankasa tumi afiri hɔnom. Sɛ wonyare pa Oye akupressure wonyare ya share adwuma ya si enya 20 years ne oba abotre clinic a so we nya yaresa no enya se we nya abotre Frabotre clinic awakra tabora number 6 omo Bengo filling station from 0249164977 ubo abotre clinic ewu Kumasi Santase Fanchire bra from 0247904447 nyanko pacha doctor cha baby amanu nyare wasu tumi pa Kumasi Sacrum, get ready for the biggest concert on the music calendar. It's the Night with the Stars 2022. Rattray Park in partnership with your superstation Love 99.5 FM brings you the biggest jam. Boxing Day 26 December 2022 featuring Amachidede, Kofi Kinata, Samini, Jackie. And that's not all. Get ready to meet the powerful high life icons Kwabwa and Kwabena. It's one big stage featuring all these legends: Amachidede, Kofi Kinata, Samini, Jackie, Kwabwa, and Kwabena. Boxing Day 26 December 2022. Evergreen and most spacious Rattray Pack. Be there for 100 cities regular and 150 cities VIP. Limited reservations for tables of 5 and 10. Call 020-601-8820. Night with the Stars 2022. Come shake the troubles away. Sacrum, get ready for the biggest concert on the music calendar. It's the Night with the Stars 2022. Rattray Park in partnership with your superstation Love 99.5 FM brings you the biggest jam. Boxing Day 26 December 2022 featuring Amachidede, Kofi Kinata, Samini, Jackie. And that's not all. Get ready to meet the powerful high life icons Kwabwa and Kwabena. It's one big stage featuring all these legends: Amachidede, Kofi Kinata, Samini, Jackie, Kwabwa, and Kwabena. Boxing Day 26 December 2022. Evergreen and most spacious Rattray Pack. Be there for 100 cities regular and 150 cities VIP. Limited reservations for tables of 5 and 10. Call 020-601-8820. Night with the Stars 2022. Come shake the troubles away. Of Africa. Mama, will I ever be a soccer champion for Ghana?
Well, you've got to be like a geisha ball. Stay strong and go so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha ball. Be strong and last long. Like Hey, hey, no grace gifts, herbal clinic, no entry. Because it's a master. If you're a damn raffoon, what's no get now? No grace gifts, herbal clinic, no entry. Some madam, the uncle here is what to rent. Men no see life. Now, what a branch will make us some one. Who know Bramba better? What a if you're a mammy miss out. Your pan and what's our grace gifts, herbal clinic, and it's a wood science, chincha honey, and a part of the crow. Dr. Grace Bobo will grace gift herbal clinic. So we sabi kwata achacha any humwa yade bia obesa malaria hypertension ulcer stroke oba na bema we here wo bema oto plada just yade be and what me say yeah no be pie bi wa chimota petroleum ya Grace Gift Herbal Clinic Mo 14 numbers 0246 518 003 and 0244 126 123. Ofra uni producer ebekasa na ode wasem abedan mama efe amano bronye nyina ye adwuma ye wa ha sei eno nti baabi a wo bia onso betimi afre na ode wasem aba ye wo Kumase tech top high ho na obi hu Nhyira nti bomodin afre 0596 43 39 98 ye don'ti na mama efe Queen Eleno ewo ho mounti bomodin afre na wonso fa wasem ebra Nhyira bodo no anidie mu yegusua yeje enu nti bebi awo bia onso betimi asende odie aba 0550 06 88 22 0550 06 8822 edino eye Nhyira donation eno nti sende odie bra na bronyen emofrei enso eni omodie 0550 06 8822 sende odie edino ye Nhyira donation Nhyira abodo na sewie emra emofrei enim mabedwafo atena se ye di bronya muhudo nti bronya mpanimfo nyina ewa ha sei memo mo akwaba na ye nhwe se agi be me wodo no ko hia no ewo ne nchen memo mo official po Africa meti bronya di emudi ye di adom nyame adom ma afia kwa ba betu ye nyina ye won kwankwan adi ye wade pepepe mo Joyce agi Efia Abrantia what he say what take bibia as a joke. Now when him say or nipa feelings, a rabban feelings and what did you agro. Or bar one an hour miensa. So which me that I now tunnel. As soon as what Parman on one show, and I say as soon as I will see no, me and Quanamin Coyote mount, me and Quanamania nails mount, me and Quanamin Minko Fanco boutique, and I was so one cool. And Qualano cry while woman cry, won't show more. It's a day and one bitch now, I say a rabano, what the local baby are offering. Now, waiting, ya may and now Cassach Roma or Monty. Because Uncle, name my many shots and my men in a Cassai. And I went here with Tia and Ray and to me, but Tono, if you dare say so. Na a rabbi, send your walk and I say me, bear me a shan colana and one better, and one cassette, bear man and shano. What's one yam in the body in ano? Why shano? On Fessicama. Now a rabana son of my catch and say, wouldn't him win na Anna or bar, not on another. Or bar, now on another, third one. It's be bien and no casse, one could you me sharp of friend, not pay your pass from Tama when you say, Bemana sharp of frano. Eh, ya. Now, who can such them colane or mutia and can be say crano, one cohon. But a rabano utmus or dobemano.
because bema no sebe ne ho efe it will feel so o share so bema da na are ho na say ne yakọ from ho na on the Araba no one pen fine e mofra no de e che so o hwe omo ye nja no kra okay waso man 100 a week nkola no nyina omo 400 a month me gini omo 400 a month anka magi o se afia no ho nsi ha okay it just so any duty as a father okay mama see Bombay Osia no kra na wo boy nkrofo be Bombay IPT Bombay oye dan kuku ni be ma papa dan kuku wo so ye esi aprese ni be ma nti ono no se ababa abowe ofani mpie da ofa no sapofunu de hia da ena ofa no na ababa we nso ni ye wa mimi di mane ne se ono watna 13 good years be me so opportunist papa ohun se efiewura no eba na anya yoko ye efiewura ba ntondo ofa na ebeboa na bibia me kase memma ni ha wo mo pa mini bemma bi oyosofo nso na oton ka okoton ka ama obi no okoyo se ohun oba oba idu deserve sase ni konto ka yima adan ya ohun oba ne dressing no o deserve se be ma no to ka ema no memma ni ha wo mo nti ebi on ka se osiesie ne hu ebi na nye atare ehye no ebi nye atare ehye no ebi na marketing bi o hɔ a onye tosi nti ba ko na fiwa ne ba no one ne de ebi otumi eje ne hu yie nti okɔ party a one ne ekɔ okɔ wedding na no do wo so post afofunu ohia wa na ono wa beda na watina wo emu akoye oyonko ba ho ade we ewu ni we ewu a ade to so ma ho kwan mane ne obeda ene obeda na wo san ewu bie we kura no operation onsi hoda wo so wonyem de ono ogugu su mienu pe ababa we de be ma na eka no se ye gya ne de kura obesa ne nada na ye no kura esa se be ma ne ba ye no ne kasa na ano wo fom ano wo fom odona wo se be ma no so kasa odi ne bucheni be na ba ye ye bisa so fo ne bucheni mra we kama mprenu wan fo bi ama ano wo fom enti sa baba we kofo ne busuafo ba ne ne gina ye no ho sie no osini ye nya sa yin se foforo kwa bese ba afia obafia sebi mpra biasa bochi abebre a ayentwoma ne ye de kwa entwoma no so ye ntu no bochi a no ho ye kɔ ba bi ne yakotu na bombe nya ono a because odwa opra koni ahifie eni nti no odwa ba di ahwisie hwiri so a dole srade no onya mfom so sebi enam ni zongo a ana dawadawa edi ahwisie ozongo kwa nsemu na senka nam ozongo a e ka wodawadawa nka wo se no ha wo kese ye sei ma pran kwase afo ntra eti so ka so be sa nyimo ba na enya wanwa because oye sebi mpra bia se ti bonkoso eti ma pran kwase afo what you say na obaya what we so bombe asam na wo kan na kura wu baabi because who be some so be face ama man 49 e be kakra what you say mami bombe say ehu ni nye say na no ye den oti sire no oti anko be obemma na gine kakra listen to the word nkamede memma na gine kakra because who obey one more so no one page na bia afa no esi so na be kokoma abema pepepe ese ka ya dio page na bia bi do nai esi so a e ka bema ntina ho no mie bi na no en ka se wontimi fa wo eni nachi okay what you say it me semi nya no ma se woni aduma ye na bema se pa adwene baba bibi nkuta wo nsam a enya wadwe so betam bibi akuta efitam pani so nsam nya anwe a wontimi nti adwene okay bombe ehye obewu ni subai no bi bebo bia okay mama nka fote malak ema say open to my papa bronyen akwakoche obi apam efrade akwa asori apunto obi ase a eyete malak ena mekanfo ede ama obetimi afre no ye delivery baby a wo bia bomode a efre 0249 013 177 0249 013 177 eyete malak
Baya Fabric Center and so ewo Rollins Park China House womodia a friend fabric bia bani lace fabric bia wo pe bia ubenya bi ewo ho pe bi nso atu abegu o shop aton a ubenya bi ewo Baya Fabric Center Rollins Park China House wait me on friend no ewo 0243 938 556 0243 938 556 and nonti baby a wo bia free na nso koje odie na makeup no nso eye Best Beauty McV and nonti makeup for e dia ma say be wo pe bi eto ato ubenya bi omodi afre 0545 855 966 0545 855 966 makeup for e dia ma na mama kan show say na nwumre ye nyina ye ko Rocktree Park mama see Kenata Bo Rocktree Park. Kenata de Mikromini. And amachi de desu ya masi. Esansa amachi de Kofi Bibi ni ko hia e wasanti achagugo. Oya matinta nwumre de enyasem ketua. Enyasem ketua kra. Yakoba dwo so kwatena sia saji eni ameya ye hu. Obi an omo se sayi ni masapa. Asa. Ye na nwere nne kwa hia Rocktree Park. Amachi dede nana amachi dede eba sie sanso na Jackie enso ebeba sie Kofi Kenata ono nso ebeba nti Kenata beba o say new one no dey aba no say every day party day every day money day nti je say there enije nko a ti enwumre every day bibia hihye ye nti Kenata sebra na Rocktree Park akwaboa nso ebeba asie eno nti baby a wo bia bomodin o ticket no on sankan ya Brian Shira but o tickets na on so bomodin ebepiem e wase e Rocktree Park eno nti baby a wo bia mama ntwa me humra sisie e ho ye nto ade kakra ba me bia homa na tum official pade nkra mama nkan cho say bomodin a baby a wo bia e GT Bank Sacrum, get ready for the biggest concert on the music calendar. It's the Night with the Stars 2022. Rocktree Park in partnership with your superstation Love 99.5 FM brings you the biggest jam. Boxing Day 26 December 2022 featuring Amachi Dede, Kofi Kenata, Samini, Jackie. And that's not all. Get ready to meet the powerful high life icons Hakobwa and Kwabena. It's one big stage featuring all these legends: Amachi Dede, Kofi Kenata, Samini, Jackie, Akwabwa, and Kwabena. Boxing Day 26 December 2022. Evergreen and most spacious Rocktree Pack. Be there for 100 cities regular and 150 cities VIP. Limited reservations for tables of 5 and 10. Call 020-601-8820. Night with the Stars 2022. Come shake the troubles away. Sacrum, get ready for the biggest concert on the music calendar. It's the Night with the Stars 2022. Rocktree Park in partnership with your superstation Love 99.5 FM brings you the biggest jam. Boxing Day 26 December 2022 featuring Amachi Dede, Kofi Kenata, Samini, Jackie. And that's not all. Get ready to meet the powerful high life icons Hakobwa and Kwabena. It's one big stage featuring all these legends: Amachi Dede, Kofi Kenata, Samini, Jackie, Akwabwa, and Kwabena. Boxing Day 26 December 2022. Evergreen and most spacious Rocktree Pack. Be there for 100 cities regular and 150 cities VIP. Limited reservations for tables of 5 and 10. Call 020-601-8820. Night with the Stars 2022. Okay, won so bet me afre now so aba betre wadwen odi ni baby a okasa free official pa afem komla na hode o
Okay, won so betimi afre ye ma ye ho afishia pa. Ai, bronya na na ewom no ene ye 26. Afishia pa o. Hello. Yes, my dear. Princess. Yes, my dear. Afishia pa. Afin kometo ye afise se na etim kwam. Ye ma princess afishia pa. Kwenje osododo. Ena mama ni. Ena fianga. Mama nyina afishia. Me ba cho ye nko. Na mi hia mo nyadwuma fa moye. Because me pasa be so me say ma again no odi agi na say odi magi. Odi magi. Ntia. Nka odi agi anko ha me papa. Mo ga ja so mo na hinna ho. But ye be ka chiro no. Me ba cho me tie o official pa. Hello. Yes, my dear. Me pa cho me tie o. Yo. Me wa cho me ma nyina official pa wai. Afin kometo ye me pa cho ye nko ye monitor. Aha. Me pa to ai blano. Ase on fani ma siyo. Girl no me tu no for pa say o ma na ni na ho. Ase boy na fani chi. Enti ba ho mi so tan ne ba wubi. That o ma na ni na ho. Why? You know. Yeah, that's it. Official pa any day meet you. Me pa cho meet you. Official pa any day meet you. After for me too. Me pa cho yan kwai. But I left program me by blano. So them no na wasa ka uti we. Na so uti we now the but na say o tie no hoja na o pass say. If you are my every you me na ho. Because me man no go say ball. Me da say o ba ya free TV and say o radio ni ho. Me pa cho meet you. Me pa cho meet you. My dear. Oh, oba free TV no ho anase radio no ho se ben ya obetimi akasa. Me pa cho me tie odi ni bebe akasa free. Hello. My dear me tie. Hello. Yes, my dear. Me pa cho me di Auntie Maggie. Me pa cho me tie Auntie Maggie. Me ka so fi go origin. Okay. Me pa cho abanke no me show the life na. O go ban ho. O go ban ho pa. Se ban no show ho si. Na mo just come man obutumi bia o fa mama me no voice nkola. That's it. Yeah, that's it. Yeah, my voter for you now official pa. But you didn't baby all can free. Me pa cho me tie. Ajo from no the new life. The social dance akoche. Yeah, nkwai. Ma me de ka me kan say. Mo si na be oba no ne be man separate. If the madam untimi ko wa hatre ma wa tre ene house speaking money no ni yenye izu. Oh, na say ne betimi aso nkwa ni nyina asa aso ma ne mi. Nti won mutin separate na oba nso be nyane do ono so dofo a. Ono nso atimi afa na aboa no. Me da say, but you didn't baby all can say free. Oh. Odini baby all can say free. Me pa cho meet you. Pacho, you can say free breakun. Okay, meet you. Pacho be man wa why dancing can be man. Wa kra se aka say, ba ne nene no ho aye se dia, utimu se no wa tete no kura. If you want share man se ne ba no kan no so de man on fa man. Okay. Yeah, that's it. Odini baby all can say free. Pacho meet you. Oh, oba me tie on ho TV and answer radio ni mudi ni bebe akasa free. Okay. But you didn't bebe akasa free. The battle na Gabriel apostle be to pass ban. Where be the ban? Pacho me tie. Me pacho be. Me pacho me suffer. Me obema me kita ko. The pacho is Daniel. Oba mentie o hu. Pacho odi ni baby akasa free. Hello. Yes, mama. Hello. Me pacho mentie o. Afin come to yen Me akla na to ni na na kan ade. Okay. Ale ma ni e wudi ni papa ma. Akla na ngu kasa.
Our man who see a grandma, a gunner. It's in all about being in a chilo. Cry by my way, the aqua way fast. Make I tell by any places and can be boosted and you know about and come up on the Giano. Who be John are crying in Catania said, for you are bars, I said, we didn't do it. She, who for about Shanika. I only that one in Megan said, see our thing. What that time was so, yeah. Oh, Catherine, almost can go hide down over our man got him. Oh, I can say we need it. And I find the yes, Kakakra. I know Papa or might be a man if you saw so. I know the call high. We have a big class of sound, never got slam or so. I can't encourage them you. And to the Baba Yaki to a duo, or Bar say, never Papa Bar, and I'm so Papa was a bad. And I'm so fear. One time I call crab at the house. Well, by Edgeman, no call, Bob and Nemo, no call. Or sleep, and say, yeah, they sat down so at a man or by Nemo, no call. Madame, or by Yemma, no catchana, or so on the no name, you're not so the son or you. What about the son in Yamaka? Baby, at the crown, no about training your men in a free demo. And since some of my neck and in our bois, now crying in Mukasa, then go in Mukasa, and Kaka by the fastener. Madame, not and Papa. Where am I on any top pan? And now, also not Bearman is one person in the bay edge, maybe. I said, we are far from phoning in AC, our hand say, a brilliant one, near one. Afia, when I'm an official. Oh, a fish pa and comma, me bra, miracle fame Samuel Yameche. PK production, Team Virus, and a mess dear phone in a me, Nana say, wa breaker to ampafo. And I sent him upon Bessiance or Henny. Okay. Me moment in a shapa. I may see. Me ma me bushing for the Methodist phone in a fish. Okay. For me, you miss me, Mamma Bushing for. Any CCC for you na official pa. Okay, we body because also. Okay, yeah, my her phone na official pa. And you made dear, yeah, correct true pack. Said the programs manager any Abraham and you made. Yang na ye jemu. Mama see baby, I'm not for friend. Na wonu nyoma I'm actually da ma ebe ha me pa. E dia nyoma. Me fi baby na me ba ye say. Pa me pesika. Amwa kwanto ma me da ye. Aje. E mo ye de ma me. Me ti ni wanti. Awa ba teni zanye ya me ko. Mati de nyom ba kwa me so e me depa ne sufre unyame. Say sufre unyame. Say ame pa. I'm actually the coffee cannot so ebeba. Say mercy. Maybe I'm winning the coffee cannot happy yourself. And you ready and happy yourself. Happy yourself. And you may I'm actually the day eba and a coffee cannot and so eba. A crab one so eba say although they say ya no pen. And also see, I'm actually the day ever back of Ikinata, so back eba everything. Na something also eba. Na say a Jackie and so ebeba a CB. Jackie is mean every day. Every or say something. Something what? On one gas I told you obi a problem for you make it's Jackie yeah, something never like this. Never like this. So never like this. Never like this. Never like this. Samini, Suja,
nti nko ticket progress manager so bia mra the case ya nyina ye mami fa happy birthday so nkokra enkoma UK burger na say DJ Kennedy me show happy birthday nyankopon ensure baby a obia Kofi me show happy birthday Samson na for you hospital and herbal center na mema wo official pa oduma nkoma ensure na onye okese oni mi CEO Mr James Amoa na ojam boama mema wo eye official pa ono ho kani ama ofoyua mereshe pemsan fo nyina mereshe Merry Christmas nyankopon ensure mo na onye mo kese production team ewo insure mereshe mu official pa nyankopon ensure mo na onye okese ofel so a mageme nyame ensure mo na onye mo kese na me kan sure say obra yenko break besro yenko break nti obetimi do however 0596 43 39 98 obra jumedie enono kwanfo adwoa ene your birthday na so we show happy birthday Afia sapon baby a Queen Eleanor the first e will be a mommy mema wo official pa nyankopon ensure na onye okese mechia eye ohine yure Mercy Esiedu Ajemenjia Doctor Mommy Mary Show official pa nyankopon ensure na onye okese ene nana Ajemenjia anyankopon ensure mo na onye mukese kunzu my hene Mary Show mo Merry Christmas. Meda say miss it akosi Mary Show akosi ago asaf market Mary Show Merry Christmas. Midin Princess Afi ya sapon makra ochna ye adwuma nti be say solid team no obra jimedie ya sorry so